comme bien de brale. Amen. God. Ta pepe gambe. Amen. The Bible says, Bibla bena. "Ask, and it shall be given you. Bia eye wanao. Ye shall Ji find. eye nakpo. Knock, and Po it voa shall be opened eye unto wa you." buinao. Today, the Egbea. doors will be opened. Eye kanyin keke siji wa I fu said the agboa nao. doors will be opened. Egbea jiba keke The ji wa fu prayers agboa will nao. be answered. Wa ado gbero wa Whatever you wata. have got here today, Nusio take kata it to na the ne Lord vate in pe ya prayer wetora re tonight. gbro na Yehova Answer menare. my prayer O today. Yehova me vado. Answer my prayer today. Donye gododo ra wota na nye ha egbea. O Yehova nusita me vado anyesia. Yehova donye gododo ra tanam. Nukata nevado. Nukata nevado. Wonto nya kuhio si omenele. Nenya adika o si one kuro wa gbanchi. E nenya avivlisi one vivlisi omenele. Tuna mobana be yevado. Tuna mobana de amekawe le yo motima. Amekawe nye wo futao. Tuna mobana be yevado. Tuna mobe yevado. Tuna mobe yevado. What do you want? Nuka jimnelo. Keep quiet. What do you want? Matiazi do dio nuka jimnelo. Funamau. Blona Yehova. What are you looking for? Nuka na notekpo. What are you looking for? Nuka na notekpo le What tepea. do you want him to do for you? Nuka na jima ona onao. What do you want him to do Nuka for na you? jima ona onao maha. Denu chila me penya oya, gogo me penya oya. Nuna me si penya oya, fu me penya ya. Do di wa penya ya. Ado estronyo no penya ya. Our God Ado is here estronyo penya today. ya. Nuka nye nua. Ma wule tepea otra biako. Waya gbebiako. Don't ask, you may not receive. Ne me bia ola mana o. Gake ne me bia wa chwe da si me na o. Answer the prayer. E me na de amesi do na gbedoro atare. E le tepea otro ya. We are gathered together to Mia kata miele va tepea mia konu chwe boela. Mie va mia kwen ku masinu e atare ke onu e na dogora o mau me vala me va now ta o me va do your request before God. cho wo ta gbedoro de cho do Yehova pon ku mela cho wo ta gbedoro de Yehova pon ku nu sia me gbeto ma ten wa nu sia ma de ka ma ten wa na wa de mia mau ya aten wa na o mia mau la lo go now Fullness solution is here today. Divine solution is here. ao jifo bondo do le tepea la jifo bondo do le tepea e atare glo de nyago na Yehova ko cho wo nchi la na Yehova cho wo ku hia na Yehova Request to the Lord. cho wo ta gbedoro na Yehova Life challenges to the eye Lord. cho wa gbe abek adika o kata de cho da si me na Yehova eye mounto ado ana do nchi egbe are enye o ha o nkeke ya egbe anye o ha o nkeke ya nkeke wenye ya Today is the day. egbe bo nkeke to onye Today is the day. egbe bo nkeke are to e onye Today the answer is the day of the answer to your prayers. egbe a eya nyin dodo po nkeke na o bia ma ko acho da si me na o In Jesus' name. le Yesu pen ko me ye mie do gbera le A better amen nubu The Bible says, bibla bana for with God, nothing pa kple shall maula be nana ke menye impossible. ma o And in Matthew chapter 19, le verse Matthieu pa gbala 26, tawi a sheke the kukui Bible says again, but with la be voa God, de all things are pa kple possible. maula no katan Today, zuwowo no more impossibility in egbe your ade life. nana ke manye ma la gbe wa ma I o said no more Memenade. impossibility in your life. nana ke ma nanyi sie nye ma You la are gbe going ma to pray to the o Lord. Oh e ata God, na glo na ye na fo na Yehova impossibilities. na to na Yehova be na All o these ma o possibilities. no sio katanye no ma o
nous ce kata nye mete ona chao dole lo kata si ona le nyenti la mea Yehowa oblona dokita otono be a be na be poto ke bua no na joa na kwa alo nanglo be nous ce kata amagoto bono nanglo be nous ce kata dokita bono wa eye na nye be na Yehowa nya ma o si ne wona nous ce kata wo magate va mo o that intractable problem, oh that intractable problem, that long-lasting problem. Kuhisi menelia peton woa peneya peatoya pewiatoya maka pene ni se woa de Yehowa benade egbe anye o nkekela ela benana na kemenya maoma na mia o nu se katanye maoma wa de Yehowa atro wazu wo azon Yehowa atro wazu wo to waya manye maoma o to waya manye nu se mate o to wayade mau awenau e atakanu e na dogbra to na mau benade ye to yade manyi ne maula mano ne mau machi ne mau nane ke magano nyagbe masinye nu mau nam o nane ke magano nyabe fuma masinye nu simi mate wona o nane ke magano nyeso ne pede si anye be nu simi mate wona o nu si nye mate wona o wotro yade miya maule tepe ya wo maule tepe ya eye watro nu so kata mate wona chawade na wazo anabo wo dolela de ajo egbe anye o haun keke ya egbe de nkeke o nyela wotro we o nye Are we tired? de ditenua I say, are we tired? de ditemianua Genesis chapter 32. Mose pak ba le gbanto I'm reading bla in ton verse vove 26. ma hla chokuku bla ton bla vove ya di Mose pak ba le tabla ton vove I'm reading in verse 26. Let's see Pour que what Bla the veut Bible voir says ton. very important. That Bien is que nous, si 26, Bible pour le very, very film. important. Amen. 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 In verse 26. Bla veut voir coucou bla veut voir ton And lia he said, let me go, Jacob glo for the day breaketh. And he said, I will not let you ebe go eye ntua glo bena das de asile nunye ela bena agu le jejem ke edo mu bena nyewela aside gele nu o negbe de ko na yiram When do you hafi want your blessing? ei kai na hia o ya I said, yira when do you want your blessing? yi ka me na hia o ya Open yira your mouth and take to the Lord. Say, e ya God, tak my glo na blessing Yehowa is now. Yehowa yiram Now. fifia Now. fifi ke me le Not nyenu tomorrow, kuna ji menye cholo not next week, menye next kosira month, sine gono not alo le next sine year. gono po sine Please gono yo go back kakia to say, ta kpekpe gran ya pon ke ma mle si adi me jinya ya ira o ma o me ji ma ko ya ira e ya ta kanu e na dogbeda magada chi ma o ne wa jo It is o now. ela bena o It ha is o now.
Wo keke nye sia. Wo ya jira de. Eye le mo di to wo nye gbebe keke a. Your blessing is now. Wo ya jira de fifia ke na ho ya. It's now. Fifia ke na ho wo tro ya ke na ho wo ya jira. Open your mouth and pray. Ke wo nu na do gbera. I want it now. To na mo na de Yehowa ma hia ya jira. Now. Today is the grand finale. Egbe a yin keke mamlela. Yehowa ma hia ya jira. I want mine. I will receive mine. Yehowa ma ho tonye la. Ma ho tonye sinu. I will not be a spectator. Nyamada chia mo eye ma nye nu pola ko. Nyamanye nu pola ko. Mada chia mo wa no gbe fa da se di mo awo. Nye ha nyi ma di da se. Yehowa nye ha ma di da se zan ya mela. Nye ha ma do la di da se zan ya mela. Yehowa me ji bena de. Nye ha ma de afa ba me mamle ne nye ha ma di da se. Nye ha ma di da se. Nye ha ma di da se. Will rejoice with me. Sisters will rejoice with me. Nu chuo alonyo no o kata mi ko jijo kwa kule la bena nye ha ma ho ya yera nye wotro ya o ha na ho ya yera wotro ya tuna mo bena re. In Jesus' name. Le Yesu pen kwa die mi do gborale. A better Amen nyo wesi mi ocha. A choir global Tak crusade. pe gafe. Amen. Jacob met himself at Jabbok. And he made a Jacob decision bai Yabok eye that wode today will not susu pass me alo by. wocho nyame bena And begbe you can keke see mato Jacob yenu there, ado he o wrestled with eye mi angels. po enu se He jore te went fo mai into an importunate eno prayer, pakple a prayer that will say no until I get it. e dogbera de And si you are e bena de here be today, like awo Jacob. na nyama mayira mo la nyama da chile nu o hana le te fo ya You be know, Jacob Jacob had ne many challenges in do life. mahi ku hio He gare had o many nchi wala problems in public life, de o and he nchi came o to them and eye said, "Go, tuna today ma wona de is the day." egbere He enyin keke fought mamlea and fought and fought and he won. Today you'll be a winner. o troya de o I said, hana nye today you'll be a jirula winner. o hana de na nya Today jirula you'll be victorious. o te ana nye jirula e si atake wonu e na I am a dogora winner. na tona ma wona de manya nye jirula Jacob won. He triumphed. He succeeded. He Ero- overcame. I overcome. na ho wodo menu e na nye jirula I have come manyi jirula to this place today. manyi A place jirula of miracle. bema A place of blessing. nu A kunu place of gede o power. ya jira A place gede of o anointing. ma pa misisi This is gede an anointed ground. ma pa misisi gan Anointed ground. Anointed ground. Anointed ground. You are here today. A ne va te place of po ya o miracle. troya A e place of the supernatural. You have come. You have come. You have come. You have come. o ha neva Open it and pray. e atake nu na Oh dogora God. o God. mau o mau God. o mau God. o Oh mau God. I will win here today. I'll eye be a victor here. I'll be a victoria here. I'll be Am- an overcomer here. nenye We will not go jirula back the same again. majo bale si Open it neva and pray. e atake nu na There dogora will be a transformation. totoro la A gede agbome transformation. totoro A la gede wa transformation in gbome life. la A gbe wa mere transformation in life. totoro la Open gede it me and pray. e atake nu na This dogora day, this day, Egbe ben kekere. this day, this day, this day, Egbe ben this kekere. day, Egbe ben this kekea. day, oh God, Egbe ben kekea. Oh, remember Mao. me. Doku jinira Remember me. Yehowa doku The way jinye. you remember Jacob. de ku dunya bala sile doku ya The kobere way you remember Hannah. donku Remember me. Adam The way you remember awera Sarah. Remember me. doku God will jinyila remember you. doku As you jinyila pray here today, Yehowa adoku as you jio knock today, Yehowa la doku as you hajo knock esi today, na tepe ya as you knock today, esi na as po you ba knock otro ya today, esi na today bo is your otro day ya of testimony. egbanyi we ya enusi oguna ya 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 ma you will never be the same again. manu Open abale up si and na pray to ba God. manu abale si na ba e atake nu adobura In Jesus' name. le Yesu fen kwa jimi dobura le amen ni kekakeu Choir global crusade
takpekpe gã siwo le kuara le Yesu ƒe ŋkɔme. Heavenly Father, Dziƒo we fofo, thank you because of mie tonight da today. kpe nɔ ɖe zã ya me zi ɖeka ke We commit today to alo the hand of wotrɔ the ya. Lord. Mie And we pray, O God of heaven, tsɔ ɖoɖo katã kple numa va si me mi do gbe ɖa bena dziƒo in the fia name of Jesus na xɔ nu Christ. katã eye Lord, we na pray awɔ dɔ for the le man of Yesu God. ƒe ŋkɔme mi do gbe We ɖa are going ɖe to amewo ƒe tonight. ameta si na More zã zã ya me. Ame sisi ge ɖe wu, power. ame sisi gã, More of unction. ame sisi dzi anyi, More of authority. ame sisi More of manya gblɔ, movement. ame sisi Today gã will ɖe. be a special day Egbe aɖo ɖa nyi in the ŋkeke name nyuie of Jesus Christ. kekeke le Kristo Father, Yesu we ƒe pray ŋkɔme. through the Fofo mi man do of gbe God, le our Yesu ƒe life ŋkɔme will be touched. le Mawu ƒe amedzra Our na life will be zẽ atsɔ transformed. trɔ míaƒe We agbewo, will leave this na place zẽ atsɔ yɔ mí. rejoicing in the name of Jesus Míato le Christ. teƒe ya kpakple dzidzɔ le Yesu Lord, ƒe I ŋkɔme. pray Yehowa, all medo gbe ɖa bena the fruits of this crusade, the soul that ame has siwo won, katã the people that are healed, Father, we pray, wole teƒe preserve ya. every one of them in Míebia the be name of nakpɔ Jesus ame Christ. dometɔ ɖe- wo dometɔ ɖe sia ɖe ta le Thank you, Yesu ƒe Lord, for the ŋkɔme. answer prayers. Yehowa akpe elabena nèwɔ na mí xoxo In Jesus' le name, Yesu we ƒe pray. ŋkɔme mi do gbe ɖa le. A final Amen. amen. If you're happy to be in the presence of the Lord this evening, I want you to shout a big hallelujah. If you're happy to witness the sixth day, the climax, the grand finale of the Kwara State Global Crusade, I want you to pay your feet and shout a big hallelujah. I want to announce to the house today that your blessing will not pass you by. Amen. Your blessing will not escape you today. Amen. The Lord has promised. He has been good to us from day 1 to day 2 to day 3, day 4, day 5, and this is the climax. We're going to be worshiping together today with our president in the UK, Birmingham. Lift up your hands and bless him of the Lord. Tell him sweet things. He's been good to us. Blessed be the name of the Lord, who is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Who is worthy to be praised and adored. So we lift up our
clouds by day and of fire by night. In the clouds by day and of fire by night. And of fire by night. Of clouds by day and of fire. Shekinah, something for you. Shout hallelujah! Hallelujah! Everybody look and see what God has done for me. Everybody look and see what God has done for me. Everybody look and see what God has done in my life. Everybody look and see what God has done. From the one to the sea, see what God has done for me. Everybody look and see what God has done for me. Everybody look and see what God has done in my life. From USA to Malaysia, everybody look and see what he has done in Japan. As well as in Birmingham, UK, take it over. Hallelujah. Everybody look and see what God is doing today. Everybody look at me and see what God is doing in my life. Everybody look and see what God has done for me. Are you happy this evening? Are you happy this evening? If you're happy, you express yourself. See what God is doing. Oh,
praise Almighty God. Praise the Lord. Are you not happy you are here tonight? If you are really happy, say it louder. Praise the Lord. I am so happy to see the hand of Kafidile Johnny me la bena ne vank me anye wotro gan jijo popo bo wotro jijo gan bo wotro le juko le tosia o kata me la bena there's going to be global distribution of miracles.
Mawu ama ya yirao. What did I say? Nyakame gloma. Mebenare, Mawu ama ya yirao. Alpha location all over the Le place. fils ya fille, le hikakatame. Mawu acho nukuno ama. Mina mia dogbeda. Father, we want to Mia express fofo. our gratitude Mia to ji you mia ade jijorenuo. Mi doje si nusio kata. Ne wonami eye ne klobi le nkekegban. Tu avasere nkeke mamle siaji. CK. Le jisike beta kwekwe velia siame. To manifest your power. Mi dogbeda be na de wo nusende go. Nusi o mi me kpɔtsam aƒetɔ akpe ɖe ɖe sia ɖe ta akpe ŋkɔ ame mi dogbera le Can we rise up now? ne miate titre azɔ Take our congregational song that's at the back of our program. ne miadzi adaha Order, please. My faith has found a resting place, not in grass or grave. I trust the ever-living one. His wounds for me shall plead. And know for me that Jesus says, this ends my fear and doubt. A sinful soul, I come to him. He will never cast me out. My heart is leaning on the word, the written word of God, salvation by my Savior's name, salvation through his blood. My great physician, he is the seed, the lost, he came to save. For me, his precious blood, he shed. For me, his life, he gave. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that he died for me.
thank God for your life. God bless you for making it to this sixth and final day of this global crusade, supernatural deliverance through Christ. It's time to pray. The word of God tells us in Acts chapter 2, verse 41, then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. We want to lift up prayer at this time for all the souls that have been converted into the kingdom of God since the crusade began, from GCK 1.0 to this GCK 2.0. Let's pray that the Almighty God Mia dogbeda azon eye mia adakpena mau eye mia adogbena mia adakpena mau de nouveau kata si ode le d'ici que gbanto me va se révéler ça me eye mia kpo vovo le takpepe sia me dogbeda bena mau ne wa akpoto no ebe nukuno do wom eye le ebe nu fiafia o me dogbeda bena mau ne wa no na ebe nu fiafia sia ne wa nani eye ne wa gede le kebe ha de le hameme ne va te pe ya ne cho wa gbena mau le takpepe sia me atona mau bena mau ne le ye de hoselame dogbeda na tona mau bena de aticho ga anongo na eye khame anome gbedo me no naneke ma ahe de megbe o do gbeji eye na do Yehowa na yo Yehowa a monsieur kpore de mauna leo de te mauna leo eye ne wala sina o le moadi le Yesu pon kwaji mi dogbeda le Waira monsieur kata o bayo mo chi de ma pa nyalata ela bena mau anami agbema vola dine jono le yo mo chim le nyanyulata ela bena mau anao nu gedele jipo ma wanao enona gedele jipo mi adogbeda azon Mia dogbeda la monsieur kata le yo metichi mato la fisia file he kata me Africa ya Europe ya America nyigbaji ya Australia ya afisia file he kata me mia adogbeda mia tona ma bonade ma wu chonu sende open chilame na wo amenwebe wa amenwebe donawo eye na adeo le lekemenu toto kata me apoto na bona like na mona likela me kanu si o ato fo mojo la Yehowa o ma trole moaji o wa no wa yi moaji wa ya zonliaji dogbeda na tona ma gogoko kontone wa nya mesi aldonu so eye wa no kwa kilo le ke be se same Nigeria afisia fi la na dogbeda na tona ma fofo le o violete apeto kpo viota apeto me dogbeda bena maune wana bena nouveau ameso kata le oyo machima one karle le Yesu pen comme ela bena maune na bobo dodo kata amenta se la opon dodo kata ne kaka eyene wa agbane le Yesu pen kwa jimi dogbeda le eye amen. Le Coran to talk about to tawia den kukui a shekela mie dakpena mauda le si ono kwa kple mi le ko takpepe siame eye azomia ka dogbeda eye miatona maubena be ne vu jifonu gana luvo bodede apeto mi bia be nana be vosia ne wa vu dade eye ne vu vola amerika me tune o mi be futo mata tu wa o mi adogbeda de
nous siwo kata nous siwo kata a titre le kebe dodo sianchi a titre ta kekpe sia disi kebe ta kekpe siantia tona ma obe ma ne kaka ne ka futokhle ma ne zan le kebe ta kekpe sia eye ne waga no luvo dem va fiaro pela me do gbera be ma ne wa na be le kebe ta kekpe sia si wo mi le si ji si kia ma ne na be ne waga no eji yim eye ne wa ana wo nu gawo le di po fiaro pela me mi ade luvo gedo na mau eye ta kekpe aga nyo de ji u eye waga ke de ji waga keke ta de ji ke wo gbe ke onu eye na do gbera ma wo akọ mi de ji ma wa nu gawo nu si o mi bia eyama ewe chan va ilo eye waga woke le Yesu fun kwaje mi dogbara le amen le Timothée ogban mela bibi abena be gbogbo le lu pombe eyi mamle o mela amo agble khosiadi eye wa le nous tovo adje nous tovo comme glitoto yo mo wadje azon mia dogbera eye mia bia ma ba ma le nyanyu me da asi nyate foya ankwari nyanya na no afisi afi nyanyu la pa nyate pa ne wa noji eye ne wa no afisi afi nyate pa ma vosia ne wa ga noji a monsieur kata a nous kata bo sam adibe ya wo be ya zile ka ben nyate pesia encore tout nye sia nyanyu sia tola ma va me o dogbera be ma wo be nyane wa ayeji ma wo be nya ayeji ma wo akpo nyanyu ata e nyanyu sia aga no yi dogbeda e na bia mo we na nya mesi alle nya te pa me da asi na nya mesi o ade asi doa me e be doa ne wa yingo le Yesu pon comme le Yesu pon kwa di mi dogbeda le nam amen God amen. Proverbs 14:34 tells us, righteousness exalted a nation, but sin is a reproach to any people. Loloto mia do mia ko mia boyiji na mau eye na dogbeda to na mawena mau ne kplo am ngono la de sia de le juko katame kplo kata pe jide mau kuma mia pe judo no la o kata mia pe ngono la kata amega le juama nutu onyo no kata si mau chodo ngogbe le jukata me to na mo bo ne wa no po jime nya dogbera mia be ma no zao ale bana ne wa na be ye pe jojo ni ne wa no ju kata me edo nu sede o kataji edo nu sede juko kataji e ya ta o gbedora eleve vie e ya ta kogbeji na to na mo be na de Yehowa wo vovo ne wa no afisi afi wo vovo ma wo vovo ne wa no jide sia de me ma wo vovo ne wa no fia du po de sia de me eye afisi ne le ko gbeji eye na dogbera da sisi ajibe ya zan ame ya o be ya zan ama ba me ta flache jume me ga o kata be wa o don voila to na ma wo na de ma wo ne globo dodo kata me ko gbeji na ma wo Kogbe jina mau le Yesu pon kwa je mi dogora le. The Lord tells us in Habakkuk 2:14, for the earth shall be filled with the knowledge of the glory of God as the waters covered the sea. Lift up prayer unto God. Nya kogbo jina mau zire kake mia ga dogbo na mia bia mau ne nyo ye pa hamia mau ne nyo hamia mau ne nyo hoseto le du de sia de me. Be mianye a monsieur anabe nyonyo ne wa no afisiafi nyonyo ne wa no afisiafi le duko katame le nto katame
la mehao katame la Mawu nena be ame siwo de ɖa tso ya ma gbɔ la nutrɔ gbɔ va Yehowa gbɔ. Yehowa do miaƒe gbedodoɖa ta nene xɔ sia do ɣli be amen. 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 Miade amen bubu. Nu gã ɖe ga le mɔa dzi na wo. Nu gã ga le ŋgɔ na mia. Daseɖiɖiwo katã si miesa ɖe daseɖiɖi gãwo ga li. Miedzi miagaɖo ŋku dzi na mi ke. Eye miagaɖo ŋku bɔbɔ gã si ame siwo si dzi mi da ŋkɔ ɖo be nuɖuɖu nyui kpakple Yesu si ava me kɔsiɖa si kplɔ takpekpe aɖewo egɔme nye takpekpe kɔsiɖa si ne gbɔna. Eye leke be nuɖuɖu nyui sia kpakple Yesu la mava me le afi si mie le takpekpea wɔm le ko gake ava me le dukɔwo katã me le nutowo katã me. Please, let's take note of this important announcement. Miatsɔ vevinyana leke be nyanyanana sia elabena ele vevie ŋutɔ. Praise the Lord. Kafukafu na Mawu. I think we can do that better. Praise Menyama miagawo ma kafukafu na Mawu. Tonight again, on behalf of our Father in the Lord, the convener of this great Ezan ya kea le mia Pasteur ƒe gbemea be ŋkɔmea miedzi miade wo zɔna miame siwo katã gava leke be takpekpe gã sia dzi si ka velia sia me le Yesu ƒe ŋkɔme. Amegãwo ga le miame wotrɔ ya eye mieda kpe na mɔ ɖe miaƒe agbewo ta. Miaƒe gbedodoɖa nye bena ka miaƒe yayrawo la ne woasɔ gbɔ ɖe dzi le Yesu ƒe ŋkɔme. Led by the Vice Chairman of PFN in Kwara State, Reverend Dr. Adetunji, you are welcome, please. We can do those hands better. Pastor Abel is the Chairman, Church Leaders and Ministers Forum, and Secretary of PFM in Kwara State. You are welcome, sir. Professor Okuola is here tonight with 2 caps. He is standing in for His Excellency, the Deputy Governor, who had wished to come and have the closing ceremony, but is involved in some meeting with the governor in a while. So he's here tonight, Chairman, Kwara State Christian Pilgrimage Board. You are welcome, sir. The SA Christian Religion is equally here tonight. You are highly welcome to His Excellency, the Governor of Kwara State. Sir, you are welcome in Jesus' name. The State Overseer for Winners Chapel, as known as Living Faith, Pastor Israel Aderomu is equally physically present tonight. You are highly welcome in Jesus' name. Evangelist Mike Agbola is the president of Yvonne Network. My brother, you are highly welcome tonight in Jesus' name. Praise the Lord. Reverend Shegun Abejide is the senior pastor, Kingsvine Assembly. You are highly welcome tonight in Jesus' name. The blessings of God will be upon your lives in Jesus' name. Reverend Sam Awodoye is equally here physically. You are highly welcome today in Jesus' name. Representing the Kwara State Police Command is ACP Amos Bello. Is the area commander for Metro Ilorin. You are welcome, sir. OCP Abolade Oladebolu is the area commander for Alapa Area Command. You are equally highly welcome tonight. The blessings of God will be multiplied upon us in Jesus' name.
We introduced Right Honorable Benjamin Ezekiel yesterday. Is equally here this evening, and all other VIPs here present. The Kwara State UWICAN President is equally here tonight. My brother, you are welcome. And all other dignitaries here present. The blessings of God will be mighty upon us all in Jesus' name. We also have some senior pastors not of time in and some of them here, you are highly welcome. For want of time and space, we will not be able to identify you one after the other. Let's join our hands together to the King of Kings. We can do that better. Welcome to the final day of this global crusade. In 1 Kings 17, the Lord instructed Elijah to seek rest and refuge in the Furious ravine. There the Lord provided a brook for him to drink from, and instructed the ravens to bring him bread and meat in the mornings and the evenings. As the Lord knew and provided for the needs of Elijah, so the Lord knows and provides for your needs. He is a great shepherd. Abala si mawunya nusi hia Elisa leve ngoliha mawunya oha wo hia led by a choir from the nations. Eye azola mia as hadijiol tuko katam.
matchless name of Jesus. Jesus. Something special. Something special. Supernatural about Jesus. Jesus. Something happens. Something happens when I mention your name. When I call upon your name, the very atmosphere will have to change, will be transformed, will never be the same by the power of your holy name. Jesus, something special. Something special. Supernatural about your Jesus. Jesus, something happens. Something happens when I mention your name. When I mention your name, Jesus. When I mention Get all excited, go tell everybody that Jesus Christ is King. Get all excited, go tell everybody that Jesus Christ is King. Get all excited, go tell everybody that Jesus Christ is King. Jesus Christ is the King of Kings. Get all excited, go tell everybody that Jesus have to go now. You talk about people, you talk about things that really aren't important at all. You talk about weather, you talk about problems we have here at home and abroad. But friends, I'm excited about the GCK for the world. I'm going to shout and sing. Jesus Christ is still the King of Kings. Jesus Christ is King. I know Jesus Christ is King. Oh, Jesus Christ is still the King of Kings.
right here at GCK 2.0. Praise the Lord. Kafu na mau. Say it louder. Praise Mi the Lord. dolibe. Amen. We are going to listen to some testimonies Azomia seda sedidia de o. here in Alpha locations. Can they please come forward? Those of us who have been interviewed. Amesio obia adwa kple chokudo pe da sedidio ntia. Wal do govane mia seda sedidio. Praise the Lord. Praise the Lord. Kafu na mau. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. A wá láti Ọ̀yọ́ State ní Ògbómọ̀ṣọ́ ní region Pápá ní Ògbómọ̀ṣọ́. Pápá Adéyẹmọ ní Ògbómọ̀ṣọ́. Olúwa fi ọwọ́ agbára rẹ̀ bẹ̀ wá wò. Pàápàá jùlọ ó bẹ̀ mí wò. Arábìnrin tí ẹ̀ ń wò yìí láti 2019 ni wọ́n ti ń ṣàárẹ̀. Kò sí hospital tí a gbé wọn dé. Kò sí hospital tá a dé. Wọn ò gẹ́tì nǹkan kan tí ń ṣe wọ́n. So àkàn ń náwó. So wọn ò gbádùn kankan. Gbọ́n lábẹ́ bẹ́ẹ̀. Asa tó sí eré ṣe wọ́n lóyún a mọ̀ pé oyún ni torí tí ń ṣe wọ́n tẹ́lẹ̀ náà bí ara títa inú ọmọ wú gbogbo ẹ̀ kò jọra wọn kò sí hospital tá a nà ní gbogbo Ògbómọ̀ṣọ́ yẹn ìmọ̀ pé oyún ni so ń bọ̀ yá inú yẹn kàn ń wú àfúrá kó tó di pé mo wá mọ̀ mo pe àwọn òbí wọn pé tọ̀ mo ti dá ọ̀ràn o báyìí lọ́sẹ̀lẹ̀ wọn ni bó láwàá ṣe mọ́sá gbé wọn lọ wọn ò lè sọ̀rọ̀ wọn ò lè rìn láti ìgbà tí wọ́n ti lóyún yẹn tọ̀ bó la fẹ́ ṣe báyìí hospital tàbá ní ká gbé wọn lọ wọ́n kàn wá owó yẹn pọ̀ tọ̀ àṣà ń bá lọ mọ̀ọ́kàn gbàdúrà crusade kọ̀ọ̀kan màá mú fọ́tò wọn lọ síbẹ̀ màá gbé sókè màá pray fún wọn màá mọ̀ gbà á ṣùgbọ́n fún ògùn Ọlọ́run complete 9 months a lọ síbi kankan inú yàrá náà ni wọ́n ti bí wọ́n lọ sí hospital kankan so kò lọ 5 minutes èmi gangan báyìí náà lójú mi wà ló ṣe mọ̀kàrí nǹkan náà ni ẹ̀rù bà mí pé ṣé pé bọ́lúwa ti ṣiṣẹ́ ní ọdẹ jáde pẹ̀lú ọ̀rùn nígbà tí wọ́n tó bí tán wọn ò lè sọ̀rọ̀ náà wọn ò lè rìn ṣùgbọ́n mọ̀ lọ crusade máa mú fọ́tò wọn lọ crusade kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n ní crusade Bayelsa ní March olúwaṣànáwó agbára rẹ̀ wọ́n rìn wọ́n dẹ̀ sọ̀rọ̀ praise the Lord sọ̀rọ̀ onígọ́gọ́ tí ń wò náà àrùn kan wà lára mi ní ìsọfẹ́ nìkan kan ìlépa àwọn gan ọmọ bẹ́ẹ̀ láti 2008 so ìdí yíyọ ni ṣùgbọ́n táìmù tí wọ́n rìn yẹ Ọlọ́run pé Pastor Kumuyi bẹ̀ mí náà wò ìdẹ̀gbúrú ẹ̀ mọ́ hallelujah so orúkọ mi ni Adébárè Adéjùmọ̀ láti ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ Ọ̀yọ́ State ní ríjíọ́nì Pápá. Orúkọ mi ni Adébárè Fúnmiláyọ̀. Bẹ́sìrí náà ni ọkọ mi ṣàlàyé o. Mi ò gbádùn rárá láti 2019. Mo ti wà nínú àìlera yẹn kó tó di pé ọmọ yìí wọ̀. Mi ò lè rìn, mi ò lè sọ̀rọ̀ kankan. Tí mo bá fẹ́ wẹ̀ ọkọ mi ó gbé mi ni. Bí mo bá fẹ́ sùn ó gbé mi ni. Tó bóyá gbogbo hospital ta lọ wọ́n ní kò sí táwọn lè ṣe pé ká mọ̀ gbàdúrà pé tọ̀ bóyá
Ọlọ́run lè ṣe kò sí lọ́wọ́ èèyàn mi ò lè lọ ibì kankan ojú kan náà tí mo wà ń bẹ náà ni mo ò ti gbé mi ọ̀wọ́ oúnjẹ tí mo bá lè jẹ wọ́n nù mí náà ni títí so tí wọ́n ìsọjí yẹn bá ń ti lọ lọ́wọ́ àwọn pásítọ̀ wọ́n wà wọ́n so kínní yẹn fún mi lórí fóònù títí so ìgbà tó nínú ìlera yìí náà mo sáà bímọ sí bí wọ́n ti sọ ṣùgbọ́n ní ìsọjí ti Bayelsa tó lọ yìí ọkọ mi pọ̀ mí lọ síbi ìsọjí náà ní Ògbómọ̀ṣọ́ nígbà tí bàbá ń gbàdúrà ní ọjọ́ 27 oṣù kẹta tí wọ́n ń gbàdúrà ìwòsàn níbẹ̀ ni ọwọ́ Ọlọ́run ti kàn mí tí mo sì bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ẹsẹ̀ mi rìn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Praise the Lord. That is double miracle for the Adebares family. The woman, the wife Fumilayo, has been having a sickness that made her unable to talk and unable to walk since 2019. But she was there to during that sickness, she took care of this baby that she was carrying. That pregnancy actually aggravated the problem. And so she could not go out again. It was the husband that would be giving her almost everything in the house. But they went to different hospitals and there was no solution. Eventually she was left at home. So for the glory of God, during the crusade in March, the man of God prayed and for 27 the husband actually carried her to that place. And for the glory of God, after the prayer of the man of God, the woman began to walk and she began to speak. And we have heard her voice today. That is the miracle of God. Not only that, on that same day, the man has been having a problem of bile for a long time now. But to the glory of God, that same day, the Lord touched the man and that pile disappeared. Praise the Lord. Praise the Lord. She started with inability to walk. It was progressive. Progressed to inability to speak. She became aphasic. Cannot speak at all. A lot of things for her. And this continued. They have visited various hospitals without, she has even gone to other hospitals without any solution. They couldn't find the problem. I couldn't fix it. So by the grace of that's what people call, that's what we call proper pile. You know, not back is paining me like this one has grade 3 hemorrhoid. You know, once he goes to stool, the anus will come out. He has to push it back for him to be well. The same day at the same program, the Lord touched him too. And since that time, the hemorrhoid has disappeared. Praise the Lord. So that's double miracle for. Praise the Lord. Miracles is on the way. With your name written. Tonight, the same man that has been using here with us. Testifier. Okay. Meanwhile, we're going to listen to a special announcement from the media. Already clapping. It was once a massive forest lying less than 10 kilometers north of the Atlantic Ocean. Enslaved by same depravities that have plagued humankind globally. Strange diseases. Requiring medical interventions. Occultism in high dimensions. Dishonesty. Wickedness, and more to mention. But a single look. A look to the author and finisher signals the authority. It's a power shift. Power on high. Upon your life. You've never seen anything like this before. That weighing everything that is dead, dormant, dull in your life will rise up. July 28th to August 2nd, 2022, 1600 hours GMT day and 0700 hours GMT Sunday worship service, packaged on a global scale for all. Men, women, ministers, and professionals, children, youths, and young adults. At
Pastor Dr. W.F. Kumuyi at the GCK July edition, live at Ikorodu, Lagos State, Nigeria. Christ to reveal total emancipation by the authority of Christ. The inspirational and international evangelist, Pastor Dr. W.F. Kumuyi, Will be ministering along with Jeff Dio, our guest music minister. coming to you live from Ikorodu, Lagos State, Southwest Nigeria. And broadcast to the world via satellite, social media, Radio and television. We are inviting the entire populace in and around Lagos. PFL Lagos is fully involved, and our men and women and youth are in charge. I've been given the national order to ensure that this thing is a huge success. We are praying, we are believing, we are putting the network and our resources into it. I will trust at the end of it all, millions of souls will be gladly brought into the kingdom of God. GCK in the 7th month will be packaged to perfect total emancipation by the authority of Jesus Christ. get ready for total freedom. This July, I'm going to grab you by the hand, drag you out of the valley, and I'm going to drag you to the mountain top. the Global Crusade with Kumuyi GCK authority is coming. The choir, please. Hajiha Azon.
here again tonight. What a day. Welcome to the final day of the Supernatural Deliverance Global Crusade with Kumuyi. In Psalm 44 verse 4, the Bible says, Thou art my king, O God, command deliverances for Jacob. The Bible is full of testimonies of people who received mass miracles, people who received Pasteur Kumuyi Pasteur Dr. Kumuyi magano abana sineneo afinde wavala jijo nyina mbena ma akpe amesi akromile khadiji fe dodome songs of deliverance. You will sing songs of deliverance yourself. Aji katube hakwakulemi kafuna mau. It is so great to be coming to lead worship again. This one last time. Excited that over this past week we partnered with Pastor Kumuyi, seeking out the deliverance through Christ, supernatural deliverance through Christ. So again, let's stand to our feet. Let's lift a song of praise to the Lord. Let's say, Lord, we want to give you our best. We want to give you our pure heart. We want to give you exaltation that you're worthy of, because you're the only one who could bear the weight of our worship. So receive this, Lord. Receive this, Lord. We sing. We want to give you pure exaltation. Open the heavens. Receive what is yours, Jesus. Receive what is yours. We sing worthy. Worthy are you, God. Worthy is your name. Worthy of our praise. We worship you. Here we stand it all. You deserve it all. Jesus, evermore. We worship you. We worship you, God, and we receive your power. We sing. We want to give you pure adoration, all our attention, all our attention. Receive what is yours, Jesus. Receive what is yours. Now sing with me, he's worthy. Worthy are you, God. Worthy is your name. Worthy of our praise. We worship you. Here we stand it all. You deserve it all. Jesus, evermore. We worship you. We worship in spirit and truth. We worship you because of the cross, because of your word, because of your grace, because of your love. This is the gospel. We sing out. You silence fear and all shame. You conquered death and the grave. To you the glory, Jesus.
curse of our sin. The life of heaven begins to you the glory. Jesus, you silence fear. You silence fear and our shame. You conquered death and the grave. To you the glory. Jesus, you broke the curse of our sin. The life of heaven begins. To you the glory. Jesus, worthy are you, God. Worthy is your name. Worthy of this praise. We worship you. Can we stand it all? Because you deserve it all. Jesus said it all. We worship you. Worthy are you, God. Worthy is your name. Worthy of our praise. We worship you. Here we stand it all. Because you deserve it all. Jesus said it all. We worship you. Oh, we worship you. Yes, we worship you. Come on, you silence fear. You silence fear in our shame. You conquered death in the grave. To you the glory, Jesus. You broke the curse of our sin. The life of heaven begins. To you the glory, Jesus. Worthy are you, God. Come on. Worthy is your name. Worthy of this praise. So we worship you. Here we stand it all. Cause you deserve it all. Jesus evermore. We worship you. Oh, we worship and adore. Let's just give thanks to the Lord today. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your power, for your deliverance. You are here, moving in this space. So I worship you. I worship you. You are here, and you're working in this place. I worship you. I worship you. Come on. You are here. Yes, you're moving in our midst. So I worship you. I worship you. And you are here, working in this place. I worship you. I worship you. Now lift your voice, sing, call it out. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here. Yes, you're healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. Yes, you're turning lives around. I worship you.
Father, we thank you for the supernatural deliverance that you've done this week. We thank you for the extended work that you're going to do in the weeks and the months ahead. We thank you that you don't do half miracles, you do whole miracles. We thank you for the power of your Spirit, for the power of your name, for the power of the word yes that we have given to you this week. Praise the Lord. I said, praise ye the Lord. Supernatural deliverance. Through Christ. I said through Christ. Gadede blibo hoho to Kristo Dzi. Miabe pastor. Maglo ben keke ame adenwe yao. Yetomo pa menu veve mea. Edegbefa nyanyua la fisiafi. Maou no dowon kple no kpedom nyalaji to nukunu kple jesio me. Eye me kemia toa alo nyabe pastor va du amea nukunu kple jesio kple do. Hold on. Just a few hours ago, in the camp, who lived rose up and started walking. Hold on. In the hostel, a blind eyes open. Manam nyanyabe amade ya nyimlope yo dogbedavoa yebe nkuvu enumake to miabe pastor pe nyanyu kakao jila elle kwabe miele podo pa gbale ape nu ona o pe me vava ene eye nukunu kple jesio ye maule wowom to miabe pastor ji eya ta fiesia egale nu gedo hoge egale nu kunu hoge eya ta minamia katamia poasi kpene mia doja na pastor WF. Kumuyi poasi kpele radio agbo poasi kpele radio agbo hallelujah afeto la be jijo ma jujolo wa gbe me po gbedo ye be jijo la kplo odo e wo fomea le do fe wa nu sia nu ikele na nu haha nu yo kata le na o ele sebevela pinsia o kata nu la cho ta medo jana va egbe keke blibo ape DUTOڦO MAWUNYA KAKA yikebe tanya enye Gadede Wɔnuku to Kristo Dzi wezon va pinsia pe wona mamle agbo pinsia elena ne khom eyimebia be mau pe ganyenye ye benti kokoe be Gadede ye wa na o le fiensia nyame yo esia be ame le anyimlo pe ho amea nkua gbagba evua nenye be mi egbolo amen mamle radio agbo le fiensia novi ketona senu ike jojoge magbolo na obe nanele yo me jege to fiensia enuan kwenye nukunu ajeyo medo mau penu se akplodo mau pa misisi kengena kokuchio le yo me jege hey eye nenanela gajoa ye futoa alo dolele alo lamegbegle alo nyemenya nu kake onyo aba popotu na wa boy e na toli ko be Yesu enu antola lo agbala jo le gbo fo nye de akpe no de gapopo ya ta akpe de ya ta gapopo yi kenya menu pepe gapopo
na o mawu gã yi ke ŋuti kɔkɔe gã aɖe li ewɔ yi ke wɔa nukunu le amewo ƒe agbe me aƒetɔ mebia le fi ya be eza mamlɛatɔa nukunuwo ne dzakɔ ɖe ame sia ame dzi xɔxɔ ƒe nukunu gaɖeɖe ƒe nukunu hayahaya ƒe nukunu aƒetɔ ŋusẽ yi ke naneke matetɔ te ɖe gbɔ wa wɔe na ame sia ame wɔ nane yi ke ame aɖeke ŋutɔ maŋlɔ be akpɔ gbe ɖe wo le Yesu ƒe ŋkɔme akpe na wo be ena wo va me vɔ nye ame xɔtɔnyea xoxo bɔ wo hã axɔtɔwa le Yesu ƒe ŋkɔme gblɔna be amen azɔ afia si ya magblɔ na wo be ele me va ge na o. Nenye be megblɔ nya ɖe yi ke ehiã ko be nagblɔ be ne va me nenema nɔvinye woagblɔe ko dziƒo la ɖo kpe dzi na o. Bɔbɔnɔ anyi le aƒetɔ la ƒe yayra me. Fiesi ya míedi be míalé nyawo katã ƒoƒu nu yiwo katã srɔ̃m míenɔ enu yiwo katã se míenɔ tso Mateo ƒe agbalẽ ta ADELIA dzi egblɔ be kpikpi ame Yesu ƒe gbedodo ɖa yi ke wòfia yebe nusrɔ̃lawoa ebe megakplɔ mi yi ɖe tetekpɔna me o ke ɖe mi tso vɔ̃ɖitɔ la si me ɖe mi tso vɔ̃ɖitɔ la si me elabena tɔwoe nye fiaɖuƒe kple ŋusẽ kple ŋutikɔkɔe eka yi o yi ɖe mavɔ mame sia ame ne do ɣli sesẽ radio gbɔgblɔ na be amen. Fiesi ya ɖe aƒetɔ dzi be nase nane gɔme be esi ke ye nye tɔ na mi míatɔ mía fofo si le dziƒoa azɔ míawoe nye kewo le anyigba dzi nenye be etɔ te ɖe asam ɖe tamea anɔ kpɔ nu sia nu yi ke le anyigba alo gɔme eyi me ke ne Mawu le dziƒoa mía fofo si ke le dziƒo ne ede bubu ebe ŋkɔ ŋuti elabena eya le dzi ɖaa ekpɔa nu sia nu yi ke le dzɔdzɔm le anyigba dzi ele kpɔ hã le anyigba dzi eye nenye be ekpɔtɔ nɔ kelili tɔe yebe nyame nɔe gbɔ esi ke ya le dziƒo ɖa la eye Mawu ya le kpɔ nu yiwo katã me tom nele eye ne be ewɔ fofo nye elabe enyenye si la ne bia nukunu ɖea ana la va me na o ebe ɖe wo ŋkɔ ŋuti nakɔ woe ne le anyigba dzi vɔ taɖodzi ɖeka la nɔ asi o susu ɖeka la nɔ me o eye agbenɔnɔ ɖekae nanɔ ne fɔ le ŋdi ɖe nɔvinye gblɔ be nu kake mawɔ egbea la mawɔe atsɔ akɔ Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti nu si ke mawɔ egbea enye be mato Mawu ɖe ƒe ŋkɔ ɖe dzi Mawu wɔ nu ale be Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti nakɔ gbe sia gbe nɔvinye nenye be ewɔna nenema be yeawɔ nu atsɔ na Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti nakɔa donkui be Mawu le dzi ɖaa ele kpɔ wòm eye enya be wòhã ne le anyigba dzi eye kpegbɔ be Mawu alo míame yiwo nye mɔzɔlawo le anyigba dzi la míanɔ bubu de be kɔnti gasia game ne wɔ nenema nukunu adze yiwo me nukunu akplɔ ɖo gbe sia gbe la kpegbɔ be megaƒo ɖi ebe ŋkɔ o megayɔ ƒe ŋkɔ dzodzro o elabe nenye be ele wɔm nenema la akpɔ be yayra mava dzi o vɔ nenye be ame aɖe wo ya ele mɔ ƒe mo nyuitɔa dzia nɔvinye se ɖa nenye be ame aɖe ƒo fi do hã wo ya gblɔ be Mawu wɔ ŋkɔ ŋuti nakɔ la nu kake dzɔwo gblɔ be yebe ŋkɔ ŋuti nekɔ nu sia nu yi ke na wɔa nuwɔe be Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti nakɔ eye yebe fiaɖuƒe nava esia yi ke natsɔ nɔ agbe le anyigba ya dzia na be o aƒetɔ
wo fiaɖuƒe nava ŋuti kɔkɔe kple ŋusẽ be fiaɖuƒe yi ke xena mɔ alo tsrɔ̃na nu sia nu yi ke xena mɔ na Mawu ƒe lɔlɔ̃nu la aƒetɔ wo fiaɖuƒe nava eye fiaɖuƒea me ŋusẽ le me fiaɖuƒea be ŋuti kɔkɔe fiaɖuƒea be nyonyo kple ƒe gãnyenye la magblɔ nɔ be adze yiwo me le woagbe me ŋkekewo katã me woawɔ wo lɔlɔ̃nu egafia mi hã egɔme nye be aƒetɔ nu sia nu si ke medzi be mawɔ koe nye be wo lɔlɔ̃nu nava me ame aɖe va be yava aka se kpakple o aƒetɔ wo lɔlɔ̃nu nava me alo woawɔ wo lɔlɔ̃nu nye kple srɔ̃nye ŋutsuwo alo nye kple srɔ̃nye nyɔnua nenye be miele nu ya kple keme kpɔm eya kpɔe ale ƒomevi nye ame kpɔe le go keme dzi woawɔ wo lɔlɔ̃nu me yi afi ɖe kpekpe me yi dɔwɔƒe me yi asime fi kake ma yi la nu kake bia me le gbea Yehowa yenye be abosam ƒe lɔlɔ̃nu ma va me le woagbewo me lo vɔ ame vɔ̃ɖi yiwo be lɔlɔ̃nu hã ma va me le agbewo me o la be fi sia fi ke na yi afɔ sia afɔ yi ke na ɖe la tɔwo koe anye be woawɔ wo lɔlɔ̃nu le anyigba dzi si gbe ale si wowɔnɛ le dziƒo ene eye magblɔ be agbewoa ela to mɔ ɖeka yi aƒetɔ la be ŋusẽ akplɔwo ɖo gbe sia gbe ɖo ŋkui be yebe fiaɖuƒea afi ke fiaɖuƒe le la afi ma fia hã nɔna eye efia medzina be yaɖu fia ya ame bubu anɔ tsitre tsim ɖe nuwo eye efia akpe gbɔbɔ aɖu fia le ame sia ame ƒe agbe me le agbewo me le afɔɖeɖewo katã me eye nakpe gbɔ be fiawo dzi fia nenye be le ɖu fia le agbewo me la magblɔ na wo be agbewoa anɔe kple taɖodzinu me be agbenyama anɔe kple taɖodzinu eye ekema woawɔ yeƒe lɔlɔ̃nu eye ne susu ya nɔna me o esia yi ne se agbe agɔme alea la nɔvinye anye be Mawu le dzi ele kpɔwòm ye afɔ sia afɔ yi ke ɖem nele nu sia nu yi ke wɔm nele la agblɔ be Mawu woawɔ wo lɔlɔ̃nu ene lala ɖe nuxaxa manɔ dzime na o vɔvɔ̃ manɔ me o mati dzodzodzo la be nu mawoe wuwu na amewo le anyigba dzi vɔ fofo si ke le dziƒo la ele ŋkɔ na nuwo katã haleluya mebe mía fofo si le dziƒo la exɔ ŋkɔ na nuwo katã eya nu yi ke míawɔ koe nyi be míawɔ yeƒe lɔlɔ̃nu awɔe be nuxaxa adzo ɖa le dzime na o eye tame bubuwo katã wo katã woadzo le dziwo me ekema kpekpe 11 zɔa ebe na míaƒe nuɖoɖo si asu mía nu egbe la mi aƒetɔ la etsɔ da ɖe emɔwo dzi eye míawo mi la be eviwo nene eye enye etɔ na mi abale yi ke vitɔ megbena dzogbɔna na evia yi ke le aƒe me o la nɔvi yi nenema ke nɔ ebia mawo egbe be nena ye eba bolo la magblɔ nɔ be ao mate o kpɔ o gblɔna be amen enya amado li wo srɔ̃na nu wotɔna wo srɔ̃na nu tɔku ɖe latin gbe ŋuti hela gbe ŋuti yuda gbe ŋuti wo srɔ̃na nuwo vovovovovo eye wotrɔ gbɔna vana ye wova gblɔ na mi be ne le gbe dom ɖa be Mawu ate ma gblɔ be ao be ema hã nye do ŋuti be Mawu ate ma gblɔ be nɔ teke ŋgbɔ alo Mawu la klɔ aku voto me abe nɔ teke ŋgbɔ ao Mawu mele nenema o ata gblɔ be Mawu ate gblɔ be ele kɔ abe ɖevi aɖe yi ke va toa gbɔ alo yi nɔa gbɔ eye ebe papa alo mama manu dzo gbɔ eye toa la to ne be ao nɔvi ne bia dzogbɔ be anua dzilawo otena wɔa abe bɔbɔ na anyi magblɔ be nu sia nu yi ke ne hia Mawu la wɔe na wo la abale ke mía dzilawo wɔnɛ na mi ene ta nɔvi ne va mɔ nuso katã tɔ agbɔa ye gblɔ be Mawu na me gbe abolo alo dzogbɔ yi ke ma nu egbea
Nami egbe be hiahia yikele miajia. He will never say no. Mauma teola, ma gbena ola. Heaven will say yes. Jipo la tona wa gbono be Fiensia, ma gbono be ma le gbogbo gena obe Look at 12 there. Papi piye velia son. Ebe eye na chomia pe vodada o kemi. Donc oui, mille po poto kude de via de lo. Kple etoa fofo si ke le jifo, mia fofo si le jifo be nya glomiele. E ne va gbon. Ne be fofo. I've sinned against heaven. Oh, me renouveau de jifo kple nuti o. Nye me je be na yombe vio de moto de kao. Enu makela plasi kona o. Akho acho nouveau o ke o. Esia yi gasia game. Nena never job. Eye elebe na gbe ne be fofo. O cho nouveau nyo kem. Acho ake o hanu make. Eye fiensi yala. Ne do jesido. No nouveau. Nu yo ne wodenchi. Eye ne do jesido le time vanvan. Bede ye magatema no agbe akpele fo bubu ple nu kaka le time o. Eye ne va jipo fofo la gbon. Abe ao me jagola. Tonye be nouveau kemla. Apetola adon khokho adon dododo de jiome de miakata nya be jime azon pepiye ton lia pepiye ton globe eye mega kplomi yide tete kpome o mega kplomi yide tete kpome o ele popon chokude mia to sikele jifuanchi anye gba kata jebe fianchi majina bede ya demon alona neke yike lava a gble domea ba denamo alonu iklava tuchocho de bebe sesebe tomede ma demon la edanye anye gba jola fika keyo maula ekpoto le mia gbo esia yi tanenye be esia yi ele pombe a ofofo nye sikele jifo aw elabede vinye nkajimnele melila manon chikokwe ma demo be tetekpo deke lava amio alava dujio ebe demi cho fondi tola sime azon ebe fondi tola ne fondi tola ma no gato trek blo bubula etros nuka etros va foku etros nu von ne cho via odeka etrozu afoku alo trozu abonsam me dogbeda be mawo ne do la bonsam ba lo me mawo adeo le abonsam ba lo me abonsam te bede kona deji ete bede kona ji le afide da oh voma gogo we ya o bebe de fikake ye obedoa afetola akpo echo kaka jifoke ese gome a mi la nyigbajilo eye ele ko etadia nenye benane gatu abonsam nkumeme mele sezem ha o miato sile jifo ya kpo e fike wo bedoa e fike von bedoa kaka na va to afima la va ya apeton lanto ela de von manda le mojina wo alebe ne we na tema yinko alebe we na tema gere jiru popome alebe na tem ayide yife nwi yeke mawo jira dada nyina wo eye ne yesu me va kaba ola ne maga ava hallelujah ne miaga senkonye le radio adia o ma kpo le tepe ma nane kento madakpe oda mebe nane kento ma akhemona nko yo elabena nous c'est le mia fofo la si nous c'est le la be tonye nous c'est piadoupe piadouti kokwe cho mavoide mavome le yesu pen comme glonam le radio agboda be amen e ata fiesi ya ne malenya o kata fofula ma pompu na me chokude Gadede Wɔnuku fifi yike lida yike litegbe anu agbe omeda na amesio la feto la gbo
na emozon la yo kpɔtɔ la ƒetɔ la gbɔ Timote ƒe agbalẽ velia ta 4 Timote ƒe agbalẽ velia eta 4 kpekpe 8 aƒetɔ la aɖem le nuwɔwɔ vɔ katã me gblẽ na ɖokuiwo gblẽ kple kaka ɖe dzi be aƒetɔ la ɖem le nuwɔwɔ vɔwo katã me gblẽ eye wòaxɔm heyi ɖe eƒe dziƒofiaɖuƒe la me eya tɔ la nye ŋutikɔkɔe tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me gblɔ na be amen. Azɔa egbea míakpɔ nu ame 3 le mawunya ya me. Nu gbãtɔ nukunu tso fia la gbɔ. Nu velia fia la ƒe gã nyenye. Nu sẽ kple ŋutikɔkɔe le si. Nu 3lia ale si ke mienye fianunɔla nyenyewo na Mawu mia fofo ke nye va akpa gbãtɔ ŋuti magblɔ nɔ be ametakpɔkpɔ yi ke fia la tsɔ nana efiawo egblɔ le gbedodrɔ me be megakplɔ mi ke ɖe tetekpɔ me ke ɖe mi tso vɔ̃ɖetɔ la si me afi nate ma gblɔ do gbe ma ɖa nyawoa segɔme be nɔvi eɖo la trɔ dzime eɖo la dasi le nu vɔ̃wo ŋuti eɖo la ava Mawu gbɔ to Yesu Kristo miaƒe tɔ la ƒe vɔsa dzi ke agbewo trɔe agbewoa megale nu vɔ̃ wɔm o megale nue le nu vɔ̃ me o gama me na trɔ zu Mawu be ƒometɔ dometɔ ɖeka ye Mawu anye tɔ na wo wòye anyi vi nɛ ekema ko wotsɔ nu vɔ̃ ke o esi be ke aƒetɔ atsɔ nu vɔ̃ ke vɔ woɖe wo vɔ esi ke woɖɔ wo ɖo vɔa ewɔ mi ke de megbe dzo Yesu le Yesua gbɔa ne trɔ ve gbɔa ema me ko afia te ma gblɔ be megakplɔ mi ɖe tetekpɔ la me o nenye be etrɔ megbe tsɔ do tetekpɔwo alo ne va tra mɔ tso tetekpɔ wɔwɔwo gbɔa kpɔ ɖe nu nɔbi nenye be enya be nua enye nu gbegblẽa mate ma lé nua wɔwɔ ɖe asi anɔ gɔgɔm be aƒetɔ megakplɔ mi tso tetekpɔ mo ao ame yi trɔ dzime ame yi ke megasena vivi le tetekpɔ ƒe nuwɔnawo me o ame yi ke megakpɔ dzidzɔ le nu vɔ̃ɖi wɔwɔ me o la ame mae la te nɔ gbe dom ɖa be awo Mawu nu ya megadzɔ adzi nam o nye megale dzi ke o nye meganɔ mɔ ma dzi ke o ema ko nata gblɔ be Mawu ye kpe ɖe ŋutinye la ye megakplɔm yi ɖe tetekpɔ me o tetekpɔ yiwo katã vana dziwo tsã ye ne gena dzemea egbea Mawu tsɔ katã tsɔ ke o vɔ se gɔme be yiwo tsɔ katã tsɔ ke o vɔ eye woɖe ga wo vɔa azɔ nanɔ gbe dom na aƒetɔ la aƒetɔ nye megadi be magage dze nene tetekpɔ mawo ke me o nye megadi be maganɔ siga yɔm o maganɔ aha num o nye megadi be magage dze wo me ko aƒetɔ la ɖe wo le wo katã me ɖo ŋkui be ne trɔ dzime hafi ko yina te ma do gbe ya ɖa be aƒetɔ megana magage dze nu yɔ me aƒetɔ me yɔna nu ya tsã me nuna nu ya tsã me nɔna gbe ya tsã me tsɔ ɖokui nye ƒo ɖe nu ya me tsã ke azɔa me trɔ dzime me trɔ zɔ ame yeye nye megadzidzim be mawɔ nu mawo ke wo ɖe kpɔe le Salmowo tabla 3:20 Salmowo tabla 3:20 kpekpe gbãtɔ egblɔ na mi le Salmo tabla 3:20 kpekpe gbãtɔlia ebe woayra ame siwo tsɔ eƒe dzidadawo ke ame si ƒe nu vɔ̃wo dzi wotsɔ nui egɔnye be agbeyɔ amea nɔ tsã la eva Mawu gbɔ etrɔ le eƒe dzime eye nu yiwo katã wɔwɔ tsã la eɖe asi le wo ŋuti azɔa ele gbe dom ɖa be ameawo megana gage dze nu xoxoa me azɔ o kpekpe velia ebe woayra ame si Yehowa mebu vodada nɛ o eye eƒe gbɔgbɔ me la alakpa ɖeke meli o eye alakpa ɖeke dzidzi
megale dzimene ne nuxoxoawo wɔwɔ o esegɔmea dzidzi megale me be yaganɔ bebeme agave nɔ nu vɔ̃ wɔm azɔ o eye hadede ɖeke dzidzi aɖeke megale me azɔ be ɖe ne tetekpoa va yagawɔ aha elabe azɔ ame ma wole tsi ne yeƒe agbea mawu etsɔ be nu vɔ̃ ke ema me afia me mate ma do gbe ma ɖa gblɔ be megakplɔ mi yi ɖe tetekpɔ me o enya me le kɔkɔm na woazɔ kpikpia ma andre lia gblɔ be ebe bebeƒe nenye nam ekpɔ tanye le xaxa me eye netsɔ de medo gbe ɖa be ne de wò tso xaxawo me mebe mawu la de wò tso xaxa me lo ebe nenye be xaxa li eye womekpe wo be va gbɔ ye amewo le gbatukpa be atɔ yewo nɔnɔewo le gbata na wo nɔnɔewo hã ne kpɔ kakaka be hafi ma va takpekpe ya kɔma dada ɖo viviana na ŋutɔ lo ha o ne enua dzo le dzime na wo vɔ alo be le enua gbɔ be yawoe ya magate ma do gbe ma ɖa be mawu ne kpɔ eta tso xaxa ma me o ɖe medo gbe ɖa be wo ya zɔ ɖe xaxa magage ɖa gbe me o ke magblɔ nɔ be wo ŋutɔ hã mega be dzi nya o meganɔ nya dzim o eye enya hã ma va dzi o eye meganɔ ekɔ be nya me o ekpea eye medo gbe ɖa be gbegblẽwo kple kaxawo katã ma va dzi o ke wo ŋutɔ lé ɖokuiwo tso nu mawo wɔwɔ me eye megadogo ayi abe dzi nu gbegblẽ mawo ta ne dzi be mawo ne ɖe mi tso ne ɖe wo tso xaxawo kple fukpekpewo katã me la nɔvia le be mía ŋutɔ míalé mía ɖokuiwo ale be mawo ƒe amenuveve yi ke ge míaƒe agbe me la míagatsoe atsɔ aƒo asi o elabe nuwo trɔ azɔ eye azɔ mi trɔ zu ebe eye dzi kplɔ be eye netsɔ ɖeɖe ƒe asetsotso ƒo xlãm ela tsɔ asetsotso aƒo xlã o nɔvi nye la dzi ha la eye maganɔ veve se mazɔ agbewoa tso egbe dzia yi netsɔe da asi me na Yesua netsɔe na Yesua medo gbe ɖa be ɖeɖe dzidzɔkpɔkpɔ asetsotso la ye woatsɔ tɔkpɔ do wo lo eye adzi ha adzi atisoga ƒe ha eye adzi ha ku ɖe mawu ƒe ŋutikɔkɔe yi ke la vava ŋuti na dzi ha elabe Yehowa tsɔ xɔxɔ tsɔ tɔkpɔ do le agbemeŋkekewo katã me le agbemeŋkekewo katã me la nye ya ma dzi ha gblẽ ma se kpekpe nyilia ebe mafia nu wo mafia mɔ si ke na to la wo aƒetɔ ne ke mate ma wo me la nyɔ nam aƒetɔ ebe nye ŋutɔ mafia nu wo aƒetɔ ne ke ma aɖu dzi o Yehowa be ɖe nye ŋutɔ mafia mɔ si ke na to la wo takpekpe ya va kpae eye meto bebe evɔ lo takpekpea dzo kpa ma lo evɔ woe ma megayina tsɔtsia megadena sɔlemea hã o eye gbedodraƒe biblia sɔsrɔ̃ hadziƒe yiyi enu biblia me toto nu mɔ katã etsɔ ƒu gbeɖeŋgbedome aɖe nɔvinye ɖeke mawo la fia nu wo ɖo ekpea ene ike mawo dza fia mɔ Israelviwoa eƒona nu na wo to Mose dzie eyi ke wòdza kplɔ tso Kananyigba dzia edɔ Yosua ɖo ɖa be wòakplɔ woe ebe ɖe nu katã mie le adzɔbe ɖum mahã mitia Mawu ɖekae ne Yehowa nye Mawu miedze yome eye ne ye Baal nye Mawu la eyi ke Mawu dza fia nu yawoa edɔ Elia ɖo ɖa mekpɔ vɔ wo lo eyi ke woge ba kplɔ Israelviwo va nubabla yeyea me la edɔ Yesu ɖo ɖae ekpea ta ebe ɖe mafia nu wo mafia mɔ si ke na to la wo nɔvi leke nufiala nɔ asi o leke na xɔ nufiafia nenye be me nufiala gbɔ o ta aƒetɔ le gbɔgblɔm na wo be
megagblem di o megagle amawu vio pe subo alo habobo dadi o gbegbo papi sike le yo Kristo pen ko le bubu dem Kristo nchi ye o le cho bubu na ma fofo la yo le subo la yapima no afion apeto pe mo kote le DUTOڦO MAWUNYA KAKA megbela megabobo na nyira feme o jimo na subo tefede eye na wo de kaka kple mauvio la pima eye hame wo li vo nyeme glo di palef be hame de kako anye hame o dometon de ka vo hame wo li vo wo chatiana de ka yike mo la feto ayom le kple di vanvan ya feto la afiamo me ba feto atamona o gbona be amen la bena DUTOڦO MAWUNYA afianu o atamona o le mosike jina tola ebe mado adam na o eye nyenku anonu o no bi nyegbona be ne vame Yehowa atamona o ne vame na o nenema eye nenyebe apeto ale fiamo wa Mau ma kplo ve kode gegeme o. Mau ma kplo ve kode anyi jejeme o. Mau ma kplo cheda ajafokume o. Bomde akplo o. Kakle yepen ku nouvelle e kemien tinya lenkudo azon yenye fiala pe ganyenye kple yepen nu seklen chi kokwe me ya pompo na mi chokude e fia pe ganyenye nu chi ne mi troko va mate pa gbaleta ADELIA me eglobe la bena to wenye fia dodo kple nu se kple chi kokwe cho mavo me yide mavo me amen fia do pe ya enye nu se pe fia do pe eye nous sommes fiadupe memiele fiadupe anyi nchikokwe be fiadupe eye ntiebe wo fiadupe ani nchikokwe lemela c'est nous gome azon echo jinu la gavava pe la baba chomavo ide mavo maupenu seya akpotono dola gome atema lemira si sesie atema komiata atema chepenu segama plenchi kokwema atanamia vo eye nu sia nu ikel de gami dadia be mia mayin ko Yehowa penu se plenchi kokwela de gami po Yuda pagbale people of Elia Yuda pagbale Kumuyi la Elia eglobe amesi atema lemira sinya pe ma wanu tetele si nu sele si atema chonu fon wa keu ele wo geno fiesia atema na na vo fiesia anana vo nu sele si eyiwa yodo elate yodo nu sele si fiesia eyiwa adegao nu sele si wa onukunu na o nya pe ma wa de nu sele si nu kake onya la gbome ele wo gena o fiesia e bona be amen azon What is the power of God? Ekai mo pe nusia dogala gome fiflaye ekai wanana vo fiflaye la mai ma va malenchi o fiflaye ekai uja a tutu nouveau katana lenchi o han fiflaye vraiment c'est la fiflaye la ebe yato amesikatem alemidasi atema leodasi azon If you're not looking for trouble, nenyebe melenya jimowa ye nyaba bawa it will keep you. ye ntola blitao hallelujah Daniel meno nyajimo de Daniel meno nouveau wom
abe ma defia be nu sele hasinye no le de jata do ma ha ma dumo aude Daniel no anyi ko no pedom da ya me yo me no apedodo da pe nyagbo ame yo me no na be Daniel na o na no kadede nyutom ko be ma wa be aha miele mi glo be na mande do gbeda na ma ubobu le fi de pepe la le nkeke ya o blaton adomela ele bo ale chofu gbede jata be dome eye enye gbedo nutua de ke do na gbeda to fifi dia na zu nutua lo nyonu make do na gbeda nto anye nyonu make do na gbeda nto azonde amado glo na be amado nyi ametohedo na gbedo to da oyo na obe gbedo do da masrafo meo You don't have to be endowed with a special gift. Menyanu nana tohede hafi no vinye na puta de gbedodora me o. Ese gome ya. Afi abia ya irara gbe oji o. Afi na bia nyona kora gbe oji o. Afi na bia nunyi o chochi pofofo la gbo o. Jena onye na mesia me kenye fiadu pia me vi. Novi no wegbe nye kobere. To alo fofo a to senu le sila we aponu le to meneko novi ebe popo troa ye wa winami ji na kpo ne bia kola wa now ta mehia bedodo da penu nana to hia de afia tonu bedodo da ebe jiko popo troa ko mehia nu nana to hede ebe de anuka ke na bia fofola le nyenko ajia ebe nu make nyala ma wonami ke fo alebe wa kofofo la pem konti le vila me Daniel be nyaglomiele eto gbeda eno gbedom na baleko wa to gbeda kwa baleka me se to na gbeda ne eye ovale fu gbede jata be do ame eye me jata jimoro bo ova chojo fu gbede jata be do me apetola la kpota la fima. There's no lion in the world. Jata deke alonu sendeke mele keke yamede yike atema khemona mau petado jino la gbeonchi olo. Hallelujah. Bonobi elle kobe nu inde kana wenye be choma wo fofo to now. Nya to sile jipo on kontina ko do bubuenchi eye chonchi kokwe donne ebe wo fiado pe na va wa wo lonlonu la gbenyeme ololo ne va me la nyigbaji si gbalesi owone le jifo ene azon ne kaka de va tukada de va tetekpo de va eye ne nyema uto a manna o kaka de ji o mawa ma gble o dadi o akota o cho dolele mame mebede eyike wo de ocho nu vosi mevode ade ocho nu vondi o katame eglobe ebe bena miaga klinu adeke o atema chomi atuti de benchi kokoe penkume makaka manonui ebe mau de ka onko kple mia hola mia mama we anunyala e yape mawi ya etenye sijeje kle nunya abosamoya ayetoe kake mawia yetonye sijeje ame yo do angbeda menchia o jinabe yo akplomi ve de gbegbleme kake nyape mawa nyanu kata ebe mau de kan on plemia kola Yesu Kristo nenye bene troji me gama me happy no bi elesenya gomea ne troji me tu agbe odasi na Yesua afi Yesu troye Yesu trozu khona me tona o etro Yesu troze de la now eya to anyi nchikokoe anye mato kafuka nye to ganyenye jedodo nuse chofifia dasi choide mavo choide mavo me dogbera bebo menchi kokone poto ade kakao de la gbome me begbe
Mawu ƒe ŋusẽ ahe ɖo ŋuti va gbome le fiesi ya egbegbe Yehowa ƒe gãnyenye kple eƒe ŋusẽ la mebia be ne tɔ dɔ dzi le agbome ebe tso fifia yi ɖe mavɔ me yi ɖe mavɔ me ame sia ame ne gblɔna be amen le agbome la Aƒetɔ la nena wòava me le agbome nu kake la he nuxaxa va gbome la Aƒetɔ ma ɖe mɔ nɛ o nu sia nu yi ke ahe tamebubu alo ana abe gedze xaxa me abe me wo be nye ma wo be bia me do gbe ɖa be ne nu mawo katã ne to ta wo va yi azɔ Aƒetɔ Yesu ƒe ŋkɔ ŋusẽ yi ke le be ŋkɔa mea awɔ dɔ wɔm le agbewo me naneke ŋutɔ maɖo liƒo nɛ o akpatɔlia yi ke miakpɔ azɔa nutɔlia miaƒo ƒotɔ ku ɖe ale si ke wowɔ mi fia nunɔla nyenyewoe le si ke wowɔ mi fia nunɔla nyenyewoe na Mawu ekpe egbe ɖe Mawu le agbewo trɔ ge fiesi ya ye nu si ke wo ŋutɔ mete wɔna tsã oa eto ma yi ke melia kpɔ oa dziɖuɖu kpɔkpɔ ma yi ke mekpɔkpɔ oa magblɔ no be fiesi ya nu gãwo ƒe gɔmedzedze wònye na wo loo ananeke magadze anyi ke o magaseve magaha nuwo nɔvi nye afɔku magage ɖe agbewo me o eye gbegblẽ magage ɖe agbewo me o ahedada le lɔ agbalẽdzo ekawo katã le so ye tɔtrɔ le ge ɖe wo agbe me nyaɖeɖe fia ƒagbalẽ ta gbãtɔ keke matɔ ebe tso Yesu Kristo ame si ke nye ɖaseɖila nyateƒetɔ kple ame kukuwo ƒe ŋgɔgbetɔ kple anyigbadzifiawo ƒe dziɖula la gbɔ ame si ke lɔ̃ mi na eya ame si ke lɔ̃ mi Mawu lɔ̃ nyawo gbɔ mebe ɖe gblɔ be Mawu lɔ̃ nyanye gbɔ la ɖo yi malɔ̃ nu yiwo katã ne wɔna ya vɔ elɔ̃ o melɔ̃na nuƒoƒo baɖabaɖa yiwo do ago tso nume gake elɔ̃ o la melɔ̃na ale mɔtatrawo katã o gake elɔ̃ nyawo gbɔ eye fiesi ya ne ve gbɔa yeƒe lɔlɔ atsɔ nu vɔwo ke o yeƒe lɔlɔ ale tsi na o ebe ɖe ame si ke lɔ̃ mi eye wòtsɔ eƒe ʋu klɔ ekpe ale kpe ya esi ke wòlɔ̃ mi ta eya tae wòklɔ mia ŋuti menye be medzɔ aga le tsɔtsi tae o menye be menye kristotɔ nyuitɔ ye tae o menye be menye ame dzɔdzɔe tae o megɔnye be nye nane tae o ao ebe lɔ̃ mi tae eye tae elabe Mawu alɔlɔ ye eye Mawu lɔ̃ keke ale gbegbe keke yi ke me yɔ kple nu vɔ keke ƒoɖi ya Mawu lɔ̃ keke ale gbegbe eye wòtsɔ eƒe tenuvi ɖeka hena be ame sia ame ke la xɔ tenuvi ma dzi se la matsrɔ̃ o ke bom la akpɔ agbemavɔ ne xɔ Aƒetɔ dzi se fiesi ya nu kana xɔ tso gbɔ hã agbemavɔ Aƒetɔ la lɔ̃ mi eye wòtsɔ be ʋu la klɔ mia ŋuti eklɔ miaƒe nu vɔwo ɖa le mia ŋuti medi be miatsrɔ̃ o lo medi be nɔvinye naku tsi nu vɔwo me o ava yi ɖe ego kemia dzi abe nɔ adzɔge ɖaa tso Mawu gbɔ o ao eya ta ɖe elɔ̃ la le yɔwòm la bena yeaklɔ nu vɔwo ɖa le ŋutiwo kple ŋutɔ be ʋu kpɔ fifia madea ɖa fifia madea ebe eye wòwɔ mi fiawo kple nunɔlawo hena Mawu fofo la ewɔ mi fiawo kple nunɔlawo eya ta susu ya ta Biblia egblɔ nenema
be afi si ke fia pe nya le la nu se no na fi ma glo na be amen echo wo fia echo nu no la ebe echo wo mi la mi yin ka fia o pe nu no la o ne va peto agbo a ne ejeklo la peto abe nkume a ne ewueme la peto abe nkume ne glo ba peto nyenye si nye mega jibe ma no afisike me no chao nye mega ma poto anu agbe hoho anu mo me va gbo wa so afeto la ntori anna mo nu popo ya so eye achebe bu aklonu vo woda me ba klonu vo woda le nchi o eye agbe wa maga no be chato no le Yesu pen come to be bu aklonu vo woda le nchi o ken na ko na di plo nous vont be fondi di de pepe le jio me la de ojo nous vont be nu ono kata aklo kata da le wa gbeme amen. Eye azon womi fiao kple nu no lao na mau fofola eya tola nye nu chi kokoe kple nu se tso mavome yi ide mavome gbona be amen. Bova Matteo tagbale tame 8 ton lia ta flate ta de pipi 8 ton Matteo ta ma den lia pipi 8 ton bega plomi de tete pome o ke demi tso vondi tola sime la bena towe nye fiadu pe ple nu se ple nti kokoe e kai ha yide mavo nyamanya nyama onto atema susu no akpo bede mau and then the end of that line o te flide ye a flima yiko tea o kotole te fliale da toida ole yimi te etem ko le yin la nene mai agbewa inside that longer line. Elle mau be fli lobo mame There is power. Eye fli mame ya nuse nti kokwe nenye be kanyenye nenye be haya elo doyoyo cho mabo ide mabo mela no binye nene ma yike agbe o le mawa mela nene ma no na we ma magbo be to fiensi ajide doyoyo atowe de popotowe bedodo na obendonti le va maintenant le Yesu pen comme azon kwe da eglobe ebe towe nye fiadu pekle nu se plenti kokoe yide mavo me blo nyati mamle masela amen nyati mamle ke bibla glo ka amen ye ogblo Does that mean egomede amen gomenye ngbedodoa evame ngbe yo kata apeto ado dara nyina wa amen na gomenye be imao be ngbedodoa kata hekude dede poponchi tokude toyoyomchi tokude gadede nchi ameta poponchi ya yira kata ne vamelo ngbedodoa kata ne vame now nouvelia egomenye ne me globe amen la egomenye be titre titi o kple nuso kata mi duo jivo amen ma gomema egombe ewuawe onu musemo kata egba o da pa de ka ne me globe amen na egomeke enyebe jidwa nyenyema o musema o yo kata le pachera gboji be ya zion de toa egomenye be amen ma leovo amen wa eduo jina ovo maglo no be amen mane woto la gbo me jidwa nyenye kle nu sen yo be ya zion de toa Yesu fiensia eduo jina o le Yesu pen comme no ton lia amen ma gomeke ganyebe and the sicknesses are cured.
dɔléle wo katã Mawu le yɔdɔ wo. Egɔme be amen ma ye nye nyamamlea. Amena egɔme be dziƒo ba tse kpakpa ma. Dziƒo ƒe ŋusẽ be kpeɖodzinue ma ye dɔléle wo katã fiesi ya aƒetɔa ne yɔdɔ wo lo. Wa gblɔ be amen la. Dziƒo le gblɔ be amen. Yesu nye mía be amen. Nyame yiwo va Mawu gbɔa hena yayra xɔxɔa. Mawu la gblɔ be amen na mi. Egɔme nye be míaƒe dɔlélewo katã woɖe dzo. Nye dɔlélewo katã woɖe wo ɖa. Nunelia amen ya gase gɔme be enye be xaxawo kple tsakatsakɔ katã wote fi ɖe me. Hallelujah. Oh, alo me se ma ya. Xaxawo ɖe kple tsakatsakawo. Nu yiwo katã le tsakawo ɖoa wote fi ɖe me. Ne ate me nɔ Yesua gbɔ ko anɔ aƒetɔ la me ko va se ɖe amenia ƒe nuwua va se ɖe amen mamlea ƒe nuwua. Xaxa ɖeke magakplɔ yaƒe me ɖo akplɔ ɖo yaƒe me zã ya me. Ahedada magakplɔ ɖo yaƒe me fiesi ya o. Amen. Egɔme ɖe atɔ̃lia nu atɔ̃lia egɔme nye be wotsɔ hiãwo ƒe ɖoŋtsiwo tsɔ va na mi. Elabe kesinɔnu yiwo katã dziƒo fofoa tsɔ da na anyi na mia. Amen ma le gblɔ be azɔa etrɔ zu tɔwo. Etrɔ zu tɔwo. Xɔe. Nye Mawu la ɖo nyaƒe hiãwo katã ŋtsi na mi le yeƒe kesinɔtɔ nyenye kple yeƒe gãnyenye la le Yesu Kristo nyaƒetɔ la me. Aƒetɔ la nye kplɔla nam. Nye ma hiã naneke ma hiã me o. Ebe ena me tsɔ akɔ ɖe egbɔ ɖe me tɔwo nu ekplɔ mi ɖe fika lãnyiƒe damawo. Egagblɔ be ebe ɖe eɖo kplɔ ne ŋkunye me le ketɔ nyo katã be ŋkume. Oh, eye ne me zɔ bali do blukɔ tsiritsiri me hã nye ma vɔ dzɔgbevɔ aɖeke o elabena woe le gbɔnye wòatsi kplɔ kple wòatsi zɔti ne tsɔ fa akɔ nam. Eye dzi gblɔ be eɖo kplɔ ɖe ŋkunye me le ketɔ nye ŋkume. Esi ami ɖe ta na nye kplu yɔ gbago. Dzɔgbenyui kple amenuveve adze yonye me. Dzɔgbenyui kple amenuveve la nuve mawo venavi mawo adze yonye me. Meke adze yo me fiesi ya o. Nu ke le yo me dzege fiesi ya hã. Dzɔgbenyui kple amenuveve etsɔ nu ke le akplɔ tsɔ yi dɔ me o. Akplɔ tsɔ yi asia me o. Akplɔ tsɔ yi aƒe yim ne le o. Dzɔgbenyui kple amenuveve adze yo me. Dzɔgbenyui kple amenuveve adze yo nye me le nye agbeme ŋkekewo katã me. Eye manɔ Yehowa ƒe me daa. Ebe ɖe migana nyaƒe dzinaƒoƒo nyanyanya o. Xɔ Mawu dzi se. Nye xɔ nye Yesu anji se. Fofo nye ƒe me la nɔƒe geɖewo li. Ebe ne mele nenema o la anye ne megblɔe da ɖe anyi na mi xoxo ke me yina be madzra teƒe ɖo ɖi na mi. Bena be amen. Eye ne me yi eye medzra teƒe ɖo ɖi na mi vɔ la ebe nye la magatrɔ ava eye makplɔ mi va gbɔnye bena afi si ke me le la miawo hã mianɔ afi ma. Nyamanɔ afi ma. Nye ame le afi ma yi ge lo. Elabena enye miaƒe ɖela. Elabena enye miaƒe Mawu. Ne va me amen ma. Egɔme nye bena Mawu be kesinɔnuwo katã yiwo tsɔ da ɖe anyi na mia wo katã etrɔ zu mia tɔ. Amen ma zu nu adelia. Egɔme nye be ŋusẽ kpakple atsekpakpawo katã wotsɔe na mi vɔ. Egɔme nye be eɖo mia gɔme etsɔ mi na anyi la. Ekɔkɔ mi na anyi ɖe ŋusẽ ba zikpui dzi. Egɔme be etsɔ mi na anyi ɖe ŋusẽ me. Nɔvi etsɔ fia ƒe safiwo da alɔme na o. Eye afi si ke fia ƒe nya le la ŋusẽ le afi ma. Ŋusẽ ana be xaxa kple ɖeka yiwo katã le agbo me la wola kaka le fiesia le Yesu ƒe ŋkɔ me.
Amen ma. Egome gagné be. Miape dope yike mie do le Kristo me. Minye fianu no la nyenye o. Eye apeto be nous se le miaji. Nous se ma ele kwe le fiesia. Amen no amandre lia gome nye be. Egbedodo da kple nous ka nous se o wodeka egbedodo da wa kple mo be nous se o cha o wodeka e mo be nous se la dediva mo be nous se la dediva apato kontinye ne me glombe amen la anabe gbe me doda anabe avame nu makapato yodom enu make be nu sera dediva ayodo enu make ebe gbogbogbogbo le miajiva ke mianye dase di la le Jerusalem le Judea le Samaria kle anye gbapo mo nu ke ba pato meva yemeji be mano gbogbogbogbo anye amegbole dadi o menyana gbogbogbogbo be nu sea ebere amen magoni be nu sea akle bedodora o kata o wodeka ebere apeto we globere ya yodom we globe ya degam apeto meva ne toyoyo apeto meva na gadede ya ne mi globe amen la egomenye be amei EÚEGBE amei legbe adomda pakle mo pe nu sea o wodeka maglono be fiesia nu se leva toyoyo leva gadede leva nukunu leva me wodeka pakle apeto la vo mebe miakle apeto mi wodeka dari wohovo chocho ke leva vam now ella be de kawo le gegem de miakle e mau be chocho ke dome de lava de kawo agede miakle mau pe de popo be nu siame nukunu hale me vam glona be nukunu doli glona be nukunu ble nukunu mase nukunu la ne mi blo amen pochia le fiesia nukunu de le gegede akpeume le fiesia le Yesu pen comme jipoya jiradovo nyoha de mi sogba ngbaji ya mabade esogbele raja gboda bo a mabade jipoya sogbe volo nyea me sogbe la apetola elle nane woge eye anabe jipo pe amen ma adida gbe oji me sia ne bobota so ne miamianku bobota eye amianku the Lord has been waiting for you apetola lalao le gapopo yaji be na jesi be de maulo nyanyegbo he wants to cleanse you. Ejibe ya to ebe vula aklo nouveau katana le tio ya tro onu tinya ya na odede takple chochoke eleji dede kle chochoke ya eleji be de kao ne geri yakle ma udome ya ke le radio agbo kapopo ya me ya monu popo ya now be na bobota ina mianku atokpe tododa ukake wo mu ne lo fi kake ne lo kwasi de kadeji maune yira le radio agbo fifia mau yira mega de mona na ne kento never de susu na gao eye kenu na tone mau be mejibe ma fola mejibe nu vombe fodi di o katale jole jimena apato meleji dede le fiensia ebe menyebe amesiame sikayu apato la ben kola be wade kwasi maji na glonebe apeto nam de le fiesia jo nous vonyo kem le fiesia ikene kwasi majia ete chofa ete chitre eye ajibe na glona apeto be majibe de kawo ne no nye kple mau kple nye agodjela dome e glone be apeton me de kukuna nu yu bada yokata agbe bada yokata me nona cha siga yoyo ahanunu nu bada yokata ye me wo chamba ya apeton e me va gbo
aƒetɔ meva gbɔ o. Raise up that hand. Kasi mawo dzi. Stand up. Ne manɔ ne mianɔ gbedodoɖa dzi. Akpe ne Mawu. Be fiesi ya tɔwoe. I said tonight. Ezã ya tɔwoe lo. While you're standing up. Esi ke ekɔ asi dzia le gbea dom ɖa. Gbegblɔ na aƒetɔ la be. Lord. Aƒetɔ. I will not go back to those Nyemagayi ɖe sinful habits. Nuxoxoawo wɔwɔ dzi azɔ o. Gblene. Be aƒetɔ tsɔ nye nu vɔ̃wo katã kem. Trɔ nye agbe nɔnɔ. Tsɔ nu vɔ̃ nyewo kem. Eye na ɖem. Gblene. Ŋutɔ ke nu anɔ gblene. Aƒetɔ me le dzime trɔm le ŋkuwo me. Eye ɖekawɔwɔ age ɖe wo nu vɔ̃ la kple Mawu fofo la dome. Gblɔna be amen. Na míado gbe ɖa ɖe dzu fofo le Yesu ƒe ŋkɔa mea. Mele do gbe ɖa be ame sia ame yiwo wɔ tsatia ye dzidzia le wo me, yiwo ɖe kuku na wo be natsɔ yewo be nu vɔ̃ ke yiwo naɖe yewo ƒe luʋɔ na yewo la. Aƒetɔ me do gbe ɖa be tsɔtsɔ kea kple xɔxɔ ne ge ɖe woƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ ɖi ɖe asi le woƒe dzi me be azɔ la wotsɔ woƒe nu vɔ̃ kewo, wotsɔ woƒe nu wotutu woƒe nu vɔ̃wo ɖa. Eye wotutu fɔ bubuwo katã ɖa le woƒe dzi me. Eye azɔ la aƒetɔ la ƒe xɔxɔ ege ɖe woƒe agbe me ɖo kpe dzi be xɔxɔ si wosi azɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ me de akpe na wo. Menye be ewɔe vɔ le Yesu ƒe ŋkɔa dzi. Edo gbe ɖa le. Gagblɔna ke be amen. Egɔme nye be eva me le agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Kpɔtɔnɔ radio gbɔ eye abaleke mienɔ nyanyananawo nam miene la megakpɔ dzo le radio gbɔ la be zã ɖe ya miabe pasteur la gatrɔ va do gbe ɖa ɖe mia ta ne dɔyɔyɔ xɔxɔ. Eya ta nu yi ke na wò fifia koe nye be ne fiesi ya ye wea ele radio de l'évangile alo jive ya eye ne se mawunya veve ya eye nyawo ewɔ tsatia etso nyame be nua ɖo la trɔ me ɖo la tsɔ agbenyi na Yesu ŋutɔŋutɔ eye ne wɔ nyametsotsoa le radioa gbɔa ke maxlɔ nuwo be na atsɔ wo alɔme kaƒomɔvia eye nu si ke na wòkoe nye be na ayɔ nɔmba si ke yɔ ge mia la fifia eye natsɔ ŋkɔwo kpakple afi ke kɔ yi ke me ne le yɔyɔm tso kpakple adresewo katã tsɔ ɖo ɖa leke ƒe nɔmba yi ke nye +70+3 ɖeke kple amene +8 eye naga awɔ +8 ke nɔmba ya dzi na tema to ake ɖe mia ŋuti eye megatsɔe da ɖe tsɔdziwo vɔ wezi ɖeka elabe woe nye yayra tɔma le radioa gbɔ le fiesi ya le dɔwɔƒea le asiame le aƒea me le ekɔa dzi fi kake ne le gaƒoƒo ya me se radio de l'évangile le aƒewa me yi ne wɔ tsatia mega axe ɖe megbe o. Nɔmba yi ke nye yɔ yi ke nye +7+3 ɖeke kple amene +8+8 ete tsɔ ŋkɔwo kpakple ekɔ yi ke me ne lea tsɔ ɖo ɖa ɖeke ƒe nɔmba dzi wɛ enumake megalala o megahe ɖe megbe hã o wɛ enumake ne nɔvi nyui aɖe naxɔ le eka godo eye woa ana wo nyanyanana vevi aɖewo yiwo la tem akpe ɖe ŋuti ta miame me yiwo katã se mia ŋkɔ tso keke yawo ɖagbe ke yi mietɔ ɖoɖo ya dzia eye ɖeke ŋutɔ meda o eye netsɔ agbewo na Kristo eye mekpɔ yɔ tsɔ ŋkɔwo kpakple
adresse tsɔ ɖa ne woatema kpe ɖe ŋuti o be na ayi ɖe subɔsubɔ nyuitɔa dzi alo Mawu ƒe subɔsubɔa dzi ale be yayrawo nanɔ anyi na wo ɖa oa mɔnukpɔkpɔ ya nyi ya na wo be na wɔe zi ɖeka wɔe zi ɖeka wɔe zi ɖeka eye megaŋlɔ be gbedodoɖa le megbe gbɔna le madzidzi o bla 93 ɖeke o kple amene bla 99 nɔmba ya ɖeka ko dzi miato ake ɖe mia ŋuti eye mia aƒoto ɖo nyuitɔ na mi Mawu tsɔ wɔ fia vivɔ etsɔ wɔ fiae etsɔ wɔ nunɔla eye etsɔ dzesitɔ ke aɖe ɖo nuwo meganɔ ɖokuiwo kpɔm be yeganya ame xoxo ma o magblɔ no be Mawu trɔ nɔnɔme na o Mawu trɔ ŋutinya o tso fiesi ya dzi etrɔ zu ame yeye eye ame yeye le Kristo me la nu xoxoawo nu va yi eye nuwo katã zu yeye ke azɔa ne kpekpeɖeŋu nyuitɔa natem asɔ asi o eye natem aleke le Kristoa mea ne yayra woa woakpɔtɔ anɔ edzi na wo ɖa la eya ta nɔmba ya eli ɖo bla 93 ɖeke kple amene bla 98 ye mexɔ se be ele yɔ hã vɔ ne yɔ ye womekpɔ xɔ le kame oa ke nye be ame ɖe hã yɔyɔ mema ke lekona agbɔdzi ɖi vi ɖe ko eye nagatrɔ gbogbo ayɔ ɖeke ƒe nɔmba ta woe nye yayratɔ ma le fiesia aƒetɔ la eyra wo geɖe yayra bubuwo gale ŋkɔ gbɔna eye ne woea ewɔ tsɔ ŋkɔ ɖo ɖa vɔ ye mehia be naga ayɔ oa ke nu yi ke na wo koe nye be natɔ gbedodo ɖa le radioa gbɔ natɔ gbedodo ɖa wofia mi fiesia woƒonuƒo na mi wode gbedodo ɖa ŋutɔ gɔme na mi nyui ɖe me kɔ na mi kitokito miatɔ si le dziƒo wo kɔŋtsi na kɔ wo lɔlɔm le anyigba dzi si ba le siona le dziƒo ene na miegbe miaƒe nuɖuɖu si ka su na mi la eye ebe megakplɔ mi yi ɖe tete kpɔm o ke ɖe mi la le vɔ̃ɖitɔ la si me gaƒoƒoa na wo be yi ke ne tsɔ agbe na Kristo vɔa wofia mi be azɔ natema do gbe aɖe azɔ eye Mawu la se na wòazɔ la be trɔ zu via ke tetekpɔ yiwo katã va na tsã eye wɔne be va ge na dze me ye Kristo gbe wòava nɔna ayi dzi ava gɔmea ke azɔ do gbe ɖa kple xɔse elabe ŋugbedodo atɔwoe yayra woatɔwoe do gbe ɖa kple xɔse be aƒetɔ ne ɖe le ɖeke be tetekpɔ vovovo ma katã me eye ɖo yi wea koxibue le dzi o agba ɖe le dzi o tɔxɛ ɖe Mawu nye eye Mawu eɖo ɖontia hã eye fiesia le ɖontia xɔ ge elabe Yesu medoa nukpe dana le medoa nugbe dana le dzi o eye Yesu medoa nukpe ameha o ne edo dzi ɖe nu la ana nakpɔ yeƒe ganyenye godo eta fiesia le gbɔwo ɖa ele bia ŋusẽ be nu ka dim nele be mawɔ na woa vinye nutsuvi vinye nyɔnuvi vinye sukuvi ɖo yi woayi dodokpa ge ko ne gena ne yi ko age ayi ko age eye gapase dodokpa vɔ le ta ɖe asi awo leke woaganɔ ɖo awo megaxa nuwo dziɖuɖu ava ɖo na wo vɔ dziɖuɖu be ƒe woae ya haleluya eye yɔ Yesua ko fiesia tsɔ nyawo de asi me nɛ gblɔe nɛ fiesia ela na be amen de la di ɖe agbewo dzi amen ele di ɖe agbewo me amen ele va me le agbewo me mekpɔe hã be ele do gbe ɖa vɔ mele kpɔ le doe ɖa nɔ doe ɖa kpɔtɔ nɔ doe ɖa labe ame bubuwo hã le doe ɖa le afi bubu eye ame sia ame tsɔ gbedodo ɖa veve ɖe gaƒoƒo ya me ebe mi biam ebe mi yɔm ebe mi ƒoƒɔtrɔa ame si bia la axɔ nu ta ne me bia naneke oa maxɔ naneke o ne bia ebe dzi ta naga dzi
Dzi vevie, mais il dit même akpɔ, ma ma di ma kpɔ, tira do, tira dzi do, di keke de kento me ngano dzi me na o, di keke de kanto te me ngano dzi me na o, na be egbe nye gbe, kesi a tɔwe, ekpɔnu yi dzɔ, be am o do gbe da bo o dzo lo, amewo yi be mlɔ anyi lo, le exɔa mea, amea be ŋku ʋu zi ɖeka, wea zi ɖeka tɔ ya xɔ, le be Yesu lɔ nyawo gbɔ, aƒetɔ la lɔ nyawo gbɔ, ma to ŋtsi o la yi o, Yesu ma to ŋtsi o la yi fiasi ya o. Tɔgbedodo aƒetɔ egbe nye gbe, fiasi ya tɔnye nye fiasi ya tɔ. I'm not taking no for an answer. Machotonya godo. Nyeha machotonya afi takpekpe alakpa. He did it for others. Nyeha machotonya. Do your own tonight. Ele wenamo. Menye towa ye matema wo. Yes, some people are already Me praying. towa de ye mawa matema wo na wo. Nyeha machotonya godo. No yue. Mine will not be difficult. Whatever your situation, whatever your condition. Amen. Amen. Confirmation is coming. Maunena wa family wa gbeme. Listen nyanyura. Baba nu ine bia maunena wa family wa gbeme lo. Le Yesu pen comme donkui. Benemi dogbeda. Mi le dogbeda. Le ngbe yo ma u do na miaji. Eye ebe bi nye mawi ke me do akponu o. Ye mawi ke me ka pacho. Mau ike le nkeke me o le zame yo. Eli esia yina nebe ngbedodo vaname ewona oji mau mai le gbo fifia mau mai ya de yebe nu se de goa yebe ntikokwe yebe misisi yebe nu se afia fifly le won aha gbo me yame yo kata le senkonye da le radio gboa mau yike le mia gbo ele mia ha mia gbo que mau le gbo fifiata nukunu de le cho fefly la gbeume fisia fi ka mobole ka popoyame le hanopome le juta yesu penko seleme yesu penu benko a chekpakpa leme le keke nye kaka maula ele o degera fiesi ya eya ta tirado le keke jiomeke nu kake le wowa maglono be mia tosi le jifo cho jifo ke ya akpo uda eya no kunua kwasi de kareji nenya doyoyo a kwasi de kareji eleji gadede kwasi de kareji eye jirado ena dasi velia da fike le feuma nese amen ko chiakoa ke gomenyebe nu isike jimnelela jipo wenavo eye amen ma te fride futo pe nu se o kataji la gome eye nu kakenye kakala gome la amen mamlema elle de cacao kple tolele o kata da la gome amen pochiama elle nami le nyabe jifo be keshino nuo kple jifo nu nyo kata sumia sivo à l'autre du temps amen ma ache papa kple nu se ole de fiabe etrozu mau bebi e nu sike fofoa kple oha wo gbedodo da ele wo de ka ye dontia ele va me nu yo kata le tcho le fiesi à la fille kwasi ma de kadeji na davele la fille qu'elle fait uma fofo le Yesu pen comme mieva
elle avait ben miaba miebia elle avait au globe nyabia ni le popo 3 now elle avait au globe na mia popo 3 apato mi le di o ne be miaji mi le di o doyoyo mi le di katututu gbo mi le di don ti ne nyabe kakao chogbo eye ne globe de Yehowa mi akpoe apato mi khodonti avo mi le kponu kuno avo mi le khodoyoyo avo mi le khonu se avo mi le khogadede avo apato me dogbeda benana wavame la mesia me ba gbemele Yesu penkome kakao kata do dale nya ba gbome eye futoma peta me bia bena gbe la mesia me ba gbemele Yesu penkome na be dono na khodoyoyo dono ne haya no khodoyoyo eye me dogbeda va me yo kata le 5 les radios bo le juta le yavala vovovoji me dogbeda no tabe mau yodo le fiesia ni se on ne gedo pa gbeme doyoyo ne gedo pa gbeme apeto yodo la fisia file Yesu penkome adavadoma me degbere tiobe Togo la fima le Yesu penkome nkuma ikegba me degbere tiobe vous le Yesu penkome nkuyo kata ogba alo me kpona no kpono fiti ya nkumoji ne ko le Yesu penkome ade tutu kple etoku obe tono vous no ade tutu tono ponfo ameyo kata ye akpolo luibe do ekpo le dzime kpakple nu tete wo la me dekpe ɖe mia dzi be mia tso la mo ba gbeme le Yesu ƒe ŋkɔme koko be dɔma yi ke le ŋuti wa koko dɔma ne vɔnɔ le Yesu ƒe ŋkɔme eʋu ma yi ke kɔna le ŋuti wa enu ne so le Yesu ƒe ŋkɔme dɔmadamada ɖe kpekpe abe cancer alo ayiku me dɔ wɔm nyui ɖe o ago me dɔ wɔm nyui ɖe o aƒetɔ me do gbe ɖa be nakpɔ nyame gbɔna amewo katã yɔdɔwo degawo na woavo bafama yi ke le kekevi ma mea me bia be ma ƒe ŋusẽ ne kasi o fiflae be ŋusẽ ne geɖe wo afɔwo me le Yesu ƒe ŋkɔme tsitre na zɔzɔli le Yesu ƒe ŋkɔme aƒetɔ me do gbe ɖa be nukunu ne dza le afi sia afi ŋusẽwo ne tɔtɔ dzi le afi sia afi gadede wɔnuku ma ne va me le afi sia afi do ŋuti ne va na me sia me ƒe gbedodoɖawo aƒetɔ me da kpe na wo aƒetɔ me da kpe na wo elabena eva eme le Yesu ƒe ŋkɔ dzi me do gbe ɖa le Mawu ɖo kpe dzi le woagbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me to ɖokuiwo kpɔ 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 eye nukunu ava me nukunu adzɔ lo nu kake me tɔ na tsã wa te wɔwɔ Your miracle is there. Nukunu wa va do novo. Your miracle is there. Ekho nukunu wa vo. God has answered your prayer. Mawu do to petodora o. Chesia na miakata mia do jijori. Joy in our camp. Joy in our camp. Put your hands together for Jesus. Na jijori ane di la femme da fika kene le do jijori. Do jijori. Hallelujah. Time to rejoice. Do jijoli elle avait nukunu wa elle gbo ovo nukunu amenye na ve di elle gbo elle me e va me na ovo le Yesu pen comme e kho nukunu wa nku gbagba nku a evu nku me ka iketi ti via nku a di ko tension ma ejo anu ke glan pa de ka ejo enu ma jokpo chole fiensia eye dodo ki o pona to jijoli nu de kanaga wona mi kwenye be
na yo bla cheke voton de ke o plamene bla ton voni a cho o da sedidi o chododa cho da sedidi o chododa mega nui ma wona wa mega zienjio mega mianu de jio di da se plena mo no ase Shout hallelujah. Degbe fine na mo kata wase blen le moji ne ye amesia mananya be Yesu Wɔnuku la gbe o me Yesu Wɔnuku la gbe nyeme Yesu kasio le troya dida se ne miakata mia twaseye akafu Yehowa o yira o le fiensia ekhoya yira pa gbososo chubo le fiensia le Yesu Kristo come. Hallelujah. Check up yourself. Your miracle is there. No kunu ale gbowo. Amen settles your problem. The final amen. And be amen potia. Sickness, evil. And na tetera nyo bebe seseo kata apeto alo ojo. Hello kata jo. Yesu pulo ojo la gbo me. Efo to fiensi aji le Yesu Kristo come. You can send your message, your testimony to us. We're waiting for your testimony. Come out. The Lord has touched you. The power of God has touched you. Your miracle is there. No doubt, no maybe, perhaps. God has done it. He did it for others. Mawu kafu na mawu. Mawu Wɔnuku na mawu eye towa ha eva do ho. Mi na mia yika me na mia seda sedidiao. Great things God is doing as today we get to the climax of this crusade. God is doing great things in the life of people and bring you testimonies from around the globe of what God is doing. We take you now to Cameroon for a live testimony. Cameroon coming up live. My name is Sister Jumbe Blessings. I live in Douala, Cameroon. Praise the Lord. I want to glorify the name of the Lord for what He has been doing in my life and my family since the Lord crusade started. Specifically, I want to talk about my son during the global retreat who had his healing from knee pain. The 5th day of the retreat, he came back to the house. He sprained his knee and he could not walk. So on Saturday, he couldn't go back to the program. He didn't attend. I left him in the house, prayed with him, and I went. So by the time I came back, the message that
Devia esi le gbedodora mea. Mama me mia kwasi de di na amere le kuhiere e bi do kwa me di na mia kwasi de di ka ame aho de ya. So by the time I came back Eye me kwasi de di de vinyata e esi me ba fa me keke ma di me na gbo tro mea me ba bana me kafu Yehowa de nu sinaja de via bana be esi me di man le chia me nani de gazia di kwa de ko e kwa bana be nyento matia awo nu sinyemete de o san eye de ma be se ajo esi mi aba paso no gbedomda le te kwa me a enu ajole nya agbonye la pe me kafu na ma o. And from Cameroon, we take you to Angola. Et si mi se ya to Cameroon amias bubule Angola. On the first night of June, Angola edition of the Global Crusade, les agban to le 10K allo Mawunya Kaka DUTOڦO MAWUNYA KAKA to Kumuyi Dzi velia siamea nkeke gban to adia. in our hearts. Immediately after the ministration and prayer of the man of God, at the final Mia novia be amen, jie le the yeve problem disappeared, eye and esi she mo fa me healed do totally. gbeda ebe amen mamle adia ye kpo be ye khodo yo blibo eye veve sisi ajo ADELIA, who wrote, mia tro said he sebubu was having measles esi globena be and suffering for some time because of the pains and the discomfort. ye no veve sem eye ye me le document e chokuru ku hisi na ye me tomlia esi me ye le totoma eye esi mo pa me ado gbeda Dried up. And this morning, even till now, he is healed. cho njima basede fifia ebe ye khodo Now yo we blibo take you to South Nigeria. eye azomia yi a Nigeria pe anyehe le oyobo nu tome le mia se da se didisia Umana, who has a very spectacular testimony of what God has done for him. He is going to share it in our language, and I'm going to give you the interpretation. Brother, go ahead. Oh, yeah, come for us, Joshua, James Joshua, man. My join, look for our send me to work in 1983. Then make a sabon and I'm a nomin. I'm in Sabni Doro group. Make a sabas in Mianam and nomin who went me. Go to work on who don't want diabetes. Then make a government for you. Then Kabuja. Kesampri, bere biara ko don o fodi do the get closer is okay nyenemi this global crusade tini pastor nyin basoro Kumuyi about the last prayer amen ya mi cheki dem nyin ya ikre di body ko ami mania sugar 350 %. The Tempom, Tribambam Pom, Mercatis, Gamagabo, Ubamaka, Miller, Gakpani Comboke, Udom Mimopre. The Gamparabas, Mercatis, Dr. Bonin, Darignon, Idem Toruke. It's a man HEC. Kuribotori to Horton Fon, but you're going to avoid him. Then, I'm thinking, look at me, and I'm calling me a family in me. Because what do mommy do me? My baggage in Bakara, Oko, I in me in Udon, who were a one of Goya. Them frame, one I could in Pong, and to Kumbaga Crusade. E became called Udon Quene, totally. E Mudon, I never asked me. Amen. Brethren, what our brother it says that he has been diagnosed of diabetes since 2020.
Nous si bien problème yenye benka yeno soukli vivi pe do lem cho pe venye sia e azoma e ba fo adol sia va le ba fo le gbo ma tia zon pa kle ba fo e le takpepe ya me esi o va do do amea e esi ma pa me no gbedomda e o globena eye o yo mia fofo ape dosi le molia eye le amen mamlea dia esi o de amen mamlea enu kata sokle vivi dosi o kata bule ye pe lame eye le dikanye mea eye be ava dodo kiko eye o to na bena be no kata le nui pa kple o the sugar had been normalized. I was so clear the news in Woodrun on the child. That's it. But just this crusade also, he linked up the daughter and he said, connect to the crusade. I'm going to give that video soon to you. Wonderful testimony coming up now. Èmi ni arábìnrin ẹ̀rí olúwa Kristiana Ògúndòkun mo wá láti Èjìgbò Central elédè Yorùbá ní ìlú Èjìgbò níbí ní ẹkùn ìsọlọ̀ àtijọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹjọ́ ẹ gbà mí láàyè láti kọ orin kékeré yìí. Ọlọ́run Kumuyi ló mú mi ṣe bí ọba ènìyàn ló bí mi léèrè pé báwo ló ṣe jẹ́ Ọlọ́run Kumuyi ló mú mi ṣe bí ọba látọdún méjì sẹ́yìn ìṣòro yìí bẹ̀rẹ̀ mò ń gbálẹ̀ ńjọ́ yẹn ni bẹ́yìn mi ṣeré kán nìyẹn mo wọ́ wọlé ńjọ́ yẹn ni ẹlòmíì ló bá mi gbálẹ̀ yìí parí láti ìgbà yẹn báyìí mi ò gbádùn ẹ̀yìn yìí mi ò gbádùn ẹ̀yìn yìí mi ò lè rìn ìgbà tí bá máa fi rin street yìí débi bus stop ń bẹ̀yẹn mo lè jókòó lẹ́ẹ̀mẹrin mo pẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Olódùmarè a ti náwó ọkọ mi ti náwó àwọn ọmọ mi ti náwó ìjọ Ọlọ́run pẹ̀lú ti náwó síbi àìsàn yìí takú mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìpàdé ìsọjí ìta gbangba yìí Ọlọ́run ṣiṣẹ́ ìyanu nínú ayé mi Ọlọ́run wò mí sàn ó mú mi lára dá nígbà tí ìrànlọ́run Ọlọ́run sọ pé ká gbàdúrà wípé ká fọwọ́ sí ibi tó ń dùn wá mo gbé ọwọ́ kan mo gbé sókè mo gbé ọwọ́ kan sí ẹ̀yìn yìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní òjijì mo kàn rí pé ibi ìbàrá dí mi báyìí mọ́ ẹsẹ̀ mi ó gbọ̀n báyìí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ egungun ẹ̀yìn mi tó ti wọ́ sẹ́gbẹ́ kan ó nàró ẹ bá mi yin Olúwa lógo ẹ bá mi yin Jésù lógo bí nǹkan jábọ́ sílẹ̀ mi ìlè mú tẹ́lẹ̀ báyìí mo ti lè mú mo lè bẹ̀rẹ̀ mo lè nàró mo lè sásùn mo lè bì sósì mo lè fò sókè ẹ bá mi yin Olúwa lógo. Our sister is from Yoruba Church. Miano abe cho Yoruba be hameme. Is solo Lagos, Nigeria, West Africa. For 2 years now, she's been God is doing great things. As we states for a testimony. Odo statement my spinal cord was affected, and I was to visit the brain clinic on Thursday of that week. With the help of my book of he said I should bring the hospital to UPTH. I went there, they examined me, and they put me for another appointment on Monday the following week. The global crusade was to start on the 27th. That was on Thursday. So I came here to the crusade. And during the prayer of the man of God, one of our went for prayer, I raised
Kafu na mau ebe ya tia duwe ya tia chikpo ya tia bobo enusha kata mawe wona ilo. Praise the Lord. Hey, Master Jesus. Enime esa omoruji. Ubesa osa adolo bienvenue. The Bible Church already were power line in Mana. Church in Nigeria, church in Nigeria, church of it. A member church in Nigeria, where we are never. I said, we are the near church. So, yeah, I'm able to say the near here. A million on the South, a people who are making people again. I test me 200 plus. So 300. Yeah, you who? Elioto. Inaleniare. Yeah, the way you be church in any way that church in my gallery, you say, net to deeper life church. Yeah, take a people, or Elioto. Yeah, take a Elioto. Into us, we're getting in net to low way. You know, Salaba one and in the land, or the deeper life for. And up Mosa. Look, okay, by when I'm my window, Sababe, maybe that way Monoya will say, and me a quick bill. Yeah, cool. Nedo Moladia. But when a monosaya may say, yeah, quick bill. No Saba don't necessarily have the no kiki. Don't know Saba and Bocano. Honest about penalty, not your own. Now, we will blame me. And you'll be out moving now. You never say no, no, only what will come with no South to boy your Bocano. May he get quick who? EÜEGBE, who will not set up over one enemy now. Over what I do, I don't know, and don't know Salopa you. What was that? What was that? People of God, praise the Lord. You can see our mom is very happy. Her name is Esther. Hamia to this church. She now settled down in this church. And we see never sometimes the BP will rise up to 200 and the BP was very high. But as she was coming, as she was hearing the word of God and prayer was going on, within a short period of time, the BP stabilized. Right now, our BP is normal. Praise the Lord. My name is Kumuyi Dorcas. Okero local government, Omaran region. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run láti ẹni tó pé ìgbà tí mo ń bọ̀ wá bí èmi pẹ̀lú spectacle àjọ wá bí torí pé mo ń lò láti bí ọdún 5 sí bíbá yìí ni mo ti ń lò ṣùgbọ́n ìgbà tá máa wọ sí hostel ibi tán máa mú wa lọ ìgbà tí mo débẹ̀ mi ò mọ̀ pé ibi ọrùn mi báyìí ni mo fi kọ́ ó ti wá jábọ́ mo ti tẹ́ nílé ẹnìkan ló kàn sọ pé ẹ wo gíláàsì yín mo ní bóyá Ọlọ́run fẹ́ kí n lò mọ́ ni ó dẹ̀ ti wá kán mo wá wò mo wá iye ilé tí mo lè tún ṣe bẹ́ẹ̀ mo tún ṣe the first day mo wá lò the second day mo tẹ̀ ti gbàgbé pé mo fi sínú báàgì gan mi ò wá lò third day mo kàn ṣáà rí pé mo ṣí báìbù mi mo lè kà á tó mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó pé Ọlọ́run ó fún mi ní ìwòsàn mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ẹ̀gbámì ẹ̀ lánàá mo lè kà á lẹ́yìn náà mo sì tún lè kà á tó mo fi ògo fún Ọlọ́run tí bá gbàgbé spẹ́tù mi sílé nígbà tí mo wà ní location mi ò ní lè ka báìbù máa máa wò ní tó mo yan Ọlọ́run lógun tó pé Ọlọ́run mú àìsàn yìí kúrò ó sì ka ìbànújẹ́ yẹn rẹ́ praise the Lord. Praise the Lord. Our name is Kolawole Dorcas from
She came here with kafu na ma o yepen kwenye olaore dokas. When things are close to her, she will not be able to read properly. And she ne nuo chodegbo epe kuhenye be kane nano chodegbo matem ahle o gakene no jidegbo eye watia kponua esi wana tefe ya matekhle na biblia nyerio eye gakele ku dodokpo le kebe takpo amea mau kasienu azwa atakhlenu eye mazan achichi o eye ata ojibe ya kafu mau benko eye avama esi mau pa me dogbeda megbe kafu na mau. Praise the Lord. Kafu na mau. Dr. Alabi. Nkonyenye Dr. Alabi. Well, the woman has long-sightedness. She's long-sighted hypermetropia. Yepe kuhiani attaque comme le tepe diga kamata khlenu sine stodegbo eye ozana chichi hafi wa kponu akhlenu azon yento ata vu biblia eye wa ta khlena mi azon. I'm reading from the book of Job chapter 32. Mi anu abe le khlenu le yo pa gbona tabla tombo ve kokegban. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ̀nyí dákẹ́ láti dá Jóòbù lóhùn. Amen. Say amen. Amen. Mi ekpo be mi anu ale nu khlema esi mau pa me to gbera megbea mau kasi e pe nu popo eye wotele nu pomo nyi azon. Her name is Comfort Atoye. She has been having a problem of neck pain that is making it difficult for her to sleep in the night. Afo kuhi eye mete dana no zamu gakeneji be amlanyi kwa kuhia vana tawo evelia gavona zame nkeke ne wonye siava ya mau kasienchi veve seseme gale ba fomo kuhi reke be galenchi that have been making things difficult for her, especially when she wants to bath. Velia haga no veve sem le jime veve toneji be yakpa ye pa mama ovia lele ke beta pe ya me mau kasienu wo hodoyo mau
Eya kuhisa na benka mata nglo ba fo mata nglo ba fo eye mawu kasienchi azon mi kwa mawu kasienchi esi mawu ma do gbeda vo mi da gbena mawu. Praise the Lord. nítorí ẹ̀ ni mo ṣe jáde ní òru ọjọ́ wẹ́ẹ̀sì ká tó wá síbí ó níbà a gbé lọ fún ìtọ́jú ká tó gba abẹ́rẹ́ tán kò lè rìn èmi ni mo gbé pọ̀n mo láti gbé pọ̀n lọ síbi tá a ti máa gbé ọ̀kadà ilé wa gan òjìnà tí mo lò lè rìn mo sáà gbà fún bẹ́ẹ̀ kí ni sáà mo fọ̀rọ̀ gùn nígbà tá a dé lóòsùn mo wò pé ká fi kalẹ̀ ká múlẹ̀ wá lọ́jọ́ náà pé ọjọ́ kejì la máa wọjọ́ Friday but ó ní mọ́mì mo gbúdọ̀ débẹ̀ olóhùn fẹ́ débẹ̀ lọ́jọ́ yẹn gan fẹ́ débi ilẹ̀ kùsè lọ́jọ́ Thursday a sì bọ́lá fún ìgbàgbọ́ rẹ̀ a sà gbìyànjú àti wá so ọjọ́ kejì tá a dé ó ń kọ̀ǹpútà pé mọ́mì inú run mi mo mú lọ sí wẹ́fíà wọ́n béèrè àlàyé mo ṣàlàyé fún wọ́n sì fún wa lóògùn ọmọ yẹn kọ̀ jálẹ̀ olóòní lóògùn àtèyí tó fún wa nílé àtèyí tó gbà níbí ó kọ̀ jálẹ̀ olóòní lóògùn tá a bá tiẹ̀ fún gagídí ni ṣùgbọ́n nígbà tó ti kọ̀ tó lóòní lóògùn mo ní láti bọ́lá fún ìgbàgbọ́ rẹ̀ nínú òsì fún lóògùn mọ́ mo gbé orúkọ Ọlọ́run ga láti alẹ́ Saturday sí Sunday títí dì sí yìí ara ọmọ yìí ti dá kò sí ẹ̀fọ́rí mọ́ kò sí inú kò sí àyàdúnú kò sí ikọ́ mọ́ tí o gbogbo orúkọ Ọlọ́run ga torí pé Ọlọ́run wa ń wòsàn ẹ kí hallelujah. Praise the Lord. Kafuna mau. Praise the Lord. Kafuna mau. He has what we call acute plasmodiasis. And by the grace of God, the Lord has healed her. She has been to various places for treatment, including the welfare center here. But after the prayer of the man of God, the girl also believed strongly that she did not need the drugs. She abandoned the drugs. The Lord made her well. Eye devia xodo yo mia ha mi xose mi do xose de maudji quoi mia xo mi be do yo today they should bring those people for testimony. The child that worked at the kitchen, 5 years old child that worked in the kitchen, and the person whose eyes was blind that was open in the hostel. They should bring them to this place, and those lame that walk. Monsieur Kata Wɔnuku le teƒe ya mia akplɔ va ne wa adi dase. Praise the Lord. Praise the Lord. Kafuna mau. My name is Sister Fumilayo. Nkonyenye Fumilayo. Lagos. Macho Lagos. To the glory of God. Nama panchiko kwea. The total shame of the devil. I was unable to walk before. Chanla nyemete zona nyo. Azo mate azonui. Before I cannot bend. Chanla nyemate ajeklo, tafla nyemate bobo, azo mate bobo. When I was brought down here, devil is a liar. I was in serious chronic pains. Abo sama jere alai alakpatoi happy mavate pu ya veve symptom na. They said back pain from my I don't they can't really tell me what's the problem about. But today, to the glory of God. O mate
matea glola no sinte go ha onye ha me no bebe semle alime choi megbedo azo nye matea onu se nye matea na chon azo matea tikpo matea bobo matea titre eye me va te po ya ma kafu Yehowa de ma o fonu nyo kata si wo mo le nyagbe meta kafu na ma o kafu na ma o kafu na ma o We are shown our healing. ya na bia hoepe edoyoyo eno ejime pubo dolem eye deke bebe sese si anamen ka matia zonyo eye mete bobo na haun echo Lagos Man of God and came on our own. And the Lord eklo ma pa medo ba te po ya e ma u kasie ti le te po ya ma ba medo gweda Pasteur dogbeda eye wo hoepe nukunu So now go online. azomia se da se di le juta mau le nugan wo le juta ha happy na mia klomi Zambia na mia se nu si wa mia yi Germany gba from COVID-19. mau yo do amere to covid dolele si li le yi si o me si o yo be covid 19 ame Joined the ongoing global crusade with Dr. Pastor Kumuyi, and he believed God for a miracle, and the result turned out negative today. Praise the Lord. Still celebrating the graciousness of God, we bring you this from the GS official Facebook page, and it's coming from Joshua Francis, who says that he's thanking God for Joshua Francis after the prayer of the man of God. And following him closely is Adebayo Oluwabumi, who wrote this from Ibadan, that she was having headache. But after the prayer of the man of God, Olufumi ha chandi da se megbe na be etaduye no podom na ya kaka emgbe ye khodoyo asi ma fa medogbeda azomia promi Zambia pe jukwame. Praise the Lord. My name is Esther Chira. Esther Chira. I'm in Zambia. Well, Zambia. I just want to glorify God for Majima kafu ma uden alesi wo yo domta. I want to thank God first. So the first time I got in school, I suffered from this disease, the sickness that the doctors told me that they were supposed to check something in my stomach. They said I had some organs that were bleeding in my stomach. Mai konji e otuna mano do adelem e mai konji otuna bena na le nyi le nyefodo mo. Eye me ko me kare mauji me chonye ko sia de mauji mau ayodom. Eye me ko se be mau ayodom ha le tafi sia me. Kafu na mau e la bena me khonyi de yo le tafi ame. Well, we thank God for the healing that our sister got. And so we bring you this as we still get you more testimonies of the great things that God is doing online. And this is coming from Mavis Amankwa, who says that the Lord has been Mavis Amankwa bena mawante po la unye eye zayamia me khonye the first night of the crusade. attaque ngeke gbanto le tape pa mai be ye khoye pe nukunu cho podo me pa binchi azon ye galo do kwa ye ko benanka abibe mo de kame galenchi abibe mo de kame galenchi ya ina sara azon I'm from the District. I'm very good.
siga kple bubu. Because the power to set them free is not in those things. So Amewo dzina be yakpe ɖe ŋuti gakea mete dona ɖe mo ne enɔ tevia ɖe gatrɔ yina dzi gake azɔ esi ma va medo gbe ɖa ɖe eye etsa kpɔ gome le takpekpea mea exɔ dɔyɔ blibo eye azɔ ekpɔ ele vo exɔ bubu kpɔkpɔ xɔ ablɔɖe. Praise the Lord. Church, praise the living Jesus. My name is Brother Jonathan Aworito. I'm from Canaan Land District of a group, Ilore region. I want to bless the name of the Lord this evening for what He did in my life over the night. On Sunday when I woke up, I woke up with a very heavy pain around my chest region. In fact, I had difficulty in standing up straight. My brother could witness it because he's somewhere here and he could say so. At a point, I became scared. I was like, I hope this is not going to be an heart attack. So I was using my hand to press my chest heavily. On Sunday, I came from the service, received the prayer. I returned again during the evening program. I received the prayer. I kept on telling God and trusting Him that He will take the pain away. Eye kɔse be ma wa tsɔ le veve sisia dzo eye esɔ tsɔsi va yia esi wonɔ bɔbɔ gã wɔm na dɔwɔlawo la veve sisia ga le afi ma akpe na mawo na tsi si ne dza tsɔwòtrɔ mea mawo ƒe nukunu ƒe tsi si ne dza eye esi tsia le dzadzama. And this rain will come, refresh the ground. But these souls will bring joy before God. But over the night, I was corrected by the Lord that this rain is supernatural rain for deliverance. So the rain came on me. I went to the hostel last night. By the time I woke up this morning, all those heaviness around my chest, that looked like my chest is going to fall, everything disappeared. Praise the living Jesus. Originally, what he had was consonant in agreement with myocardial ischemia. And that's excruciating pain from the heart chest pain, and then some obstruction here and there in the heart that actually could go ahead and kill him. But through the prayer of the man of God and the rain they fell yesterday, supernatural blessing. Actually, when people have something like that, want to treat them acutely, rescue them, or could progress to death. But the Lord healed them without intervention of any doctor or using any drug. Through the prayer of our Father in the Lord, praise the Lord. Put your hand together for Jesus. Praise the Lord. Praise the living Jesus. My name is Jocelyn Adebola from Canaan District. Kafu na ma onko nye Jocelyn. Majima kafu Yehowa pen ko nu si o ma wole nyagbe mea. When I was growing up, I discovered that I was having ear pain. Esi meno chichi mama ko be na be to nya mse na nu nyu. To duna. Eye mena na nyi le megbodo mena me khamea. Eye le gbedodora le impact ba academy alo so help do si o mea. Mo khodo yo. Some parts of my body, and
I was sick before I came here. Afiro hano venyem lenchila eye hafin esita kwa me kwa nanka kuhisi okata megalio kafu na mau. Praise the Lord. Kafu na Yehowa. Medically, we call what she had autalgia. And by the power of God, through the ministration of our pastor, we bless the Lord. The Lord healed her without the use of drug. Praise the Lord. Praise the Lord. Kafu na mau. For the miracles, for the signs and wonders. Na nukunu jesio katela kafu na mau. Let's rise up. Mia titre. Unto our God that doeth wonders. Worship him. Adore him. Let's open our mouth Kafu na mau. Amekele ave mia mau kple nusio kata wo. Mina mia subo mia kafu de nukunu kple jesio katata. Evil from draw. Let's worship him. Mina mia kafu epenko. Mi deta guna yepe ganyenye. Thank him. Dakpenema. Subo. If you are born again, nene khogugo gajia nenye mauvia mau kasinu mau tukao no sio kata wo na wa awona mabubu chala na subo epenko mia maula mau gaonye mina mia subo maude mia fofo le gbogbo me pe dosi wo si mau lonza zam na ye e de kapenti kokwe na nusen no amisisi minamia dogbera be ma ga tro gbugbo anenu seyeye. Let's worship the Lord. Minamia subo Yehowa penko. Let's thank the Lord on his behalf. Minamia dakpena mau. In Jesus' name we le pray. Yesu penko aje mi dogbera le. Father, in the name of Fofo Jesus. le Yesu penko aji. Grace and mighty God. Mau gan papele mau nyo. Mau sine wana nukuno. Hobubu le Yesu penko me. Receive our adoration in Homia Jesus' pe name. dozore ji le Yesu penko aji. For what you have done. Denu so kata ne wata. Have of many. La megede ou pa gbe me katutu doyoyo. Receive our praises in Jesus' name. Bubo gaji homia pe dodoro ji o le Yesu penko me. Amesio kata la tuka ne yodoa doyo si akpakpa nusio kata anani da le Yesu penko me. Amesio ne nada de kpakpola omaga troi hiha mo le Yesu penko aji. Eye ya yira kata si le rure wo du kwaji la ano anyi cho ida le Yesu penko me. Azo mi do mia papa so de jide nkuo me. Mi bia ba na yira ya ma na chwa gbejiji adipo ne le Yesu penko me. Ami sisi da mi sisi nous sanji amenuveji le Yesu penkwaji amesio va te pe ya be ya khoyo po nukunu paklo yo jesi e yo jo yi mazola jesi nukunu paklo do yo na jo yo me le Yesu penkome
Nukuno negere wa pagbome le Yesu penkome. Apeto akpe la bona ne do to mi ho ne wona mi ho bubure ni toda kafu ne wanye to do ne wanye to le Yesu penkwa jimi do gbera wa kafu mauda. Praise ye the Lord. Mia kafu Yehowa penkoda. Thank you. God bless you. Akpe mawirabi. Once a massive forest lying less than 10 kilometers north of the Atlantic Ocean, enslaved by same depravities that have plagued humankind globally. Strange diseases, Defiling medical interventions, occultism in high dimensions, dishonesty, wickedness, and more to mention. but a single look. A look to the author and finisher signals the authority. It's a power shift. Power from on high upon your life. You've never seen anything like this before. The day when everything that is dead, dormant, dull in your life will rise up. July 28th to August 2nd, 2022, 1600 hours GMT daily and 0700 hours GMT Sunday worship service, packaged on a global scale for all. Men, women, ministers, and professionals, children, youths, and young adults. A total package by the convener, Pastor Dr. W.F. Kumuyi, at the GCK July edition, live at Ikorodu, Lagos State, Nigeria. Poised to reveal total emancipation by the authority of Christ. The inspirational and international evangelist, Pastor Dr. W.F. Kumuyi, will be ministering along with Jeff Dio, our guest music minister. coming to you live from Ikorodu, Lagos State. And experience your miracle. Hey my friends, my name is Andy Rosier. I'm a worship pastor in the United States for Vertical Worship and New Life Church, and I'm so excited to be joining Gospel Evangelist Pastor William Kumuyi for the Global Crusade, bringing supernatural deliverance through Christ. Yes, this is an event that's happening from Thursday the 23rd to Tuesday the 28th of June